manu le nganga nai o le tai au Abe o le la ua puitia po i puau E sau malu e wha asusu i laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma paufonga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina i le Samoa moni E tio fo i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia i mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soi fua ua oli oli ma Faafetai Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo i Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Hi everyone, we are the Story Girls. This is how 5 Matalia tatou por kalame o le nei tula fiafi. Ia o te toi whatalo whatu sa mo ia te oere tua whamanu maloro tatou matai sili. Ia pei o na masani ai le a mataina o tatou por kalame ia so taitasi. Ua le whatanuina tatou por kalame fo le masani le aso lulu ta ua o le fetu o le fiafi. Masani o na ngā lulu atuare ta matai o ese fo leni ia malisunga le li whaifi au ia Pastor Samuel ia ua le avanoa ila ua le nei fiafi ia o le ala fo ile o le toi sau whai atu. Pio ua amasia o por kalame o le Fasa le Vale Fasa le Vale Taunuu. Ia pisi por kalame whaatu mupu ile
te tonu o le vai aso pe ale avanoa nisi o le mātou au ngā lulue. Pe o ia whaatumpu ai ia sia u por kalame mo i tātou. No te rasio u pe lua tolu minuti no u waluroi ana nafi. I le afuanga e alai o no mātou a mata i le atua. E le ona o i mātou o ni tangata mi o tonu, ai ona i aile tali tonunga. A ta iala le atua iso se mea tātou te whaia. O mea le lei mea na, e manuia foi, lau whaafonga anga, ia sa mātou foi tu ora o melea. Ia ua manu o umano o whatalo fatu i loto pa ia maloto mamanu. E tātou afe ilo tātou atua, tātou o ilo tātou mataisili. Ia ai amai se pese, ia ma o amatai tu nisita ma i upule titia. Na tātou anga i rolea, ia tātou por kale masani. Smela whafo. Vi le tua ia pe ono tu whafongaina a matali ai tātou por kalame o le nei tu la fiafi. Le lau whaita wina le lau whaita wina sina upu mai tuspa ia a matai tātou por kalame nei fiafi. Ma ua tus whaitau mai tusi a matai o lona mta upu se fulu. Whaita wina le upu se fulu ma le ono. Mataio lona mta upu se fulu, le lau whaita wina whai upu se fulu ma leo no, te ta ia tātou e amatai tātou por kalame o le nei a fiafi. Whauta, o te au atu ia te outou e pei o mā moe i le wā o luko o le nei, i outou ata mamai pei o ngata, a ia fifi le mū e pei o lupe. I outou ata mamai e pei o ngata, ai o tau fifi le mū e pei o lupe. Tusia Mataio, Mareko, Luka, ma Ioane, e oe. Whai on tatu whaitau o tusia lau whai evangelia. Ai a tatu Mataio, Mareko,
luka. E le whaitawina, e le whaitawina ai oane, ia pe atatu walawina i le vaenga o le au sinopi. Atatu o le au sinopi, e ngata i a luka, ma taio, ma leko, ma luka, ma reko luka. Atatu o i le au whai evangalia, ma taio, ma reko, luka, ma ioane. Pe o le au tatua le whai upu atoa le mata upu atoa le se fulu. Pe o le ngā luenga le ua tele ina maea le taimita pena a Yesu i le toa se fulu ma le toa lua. Ua tele ina maea le ngā luenga ta pena a o lea e o mai le whai upu le se fulu ma le ono o whai tau inatu. Whai mai o le taimi lea ua au, whaanongo le upu le whao ngā i ringa ngana Samoa, o le au, ai te sila fia fo o le au, e nā o le vai po o le sami tātou te whao ngā i nei le upu le o le au, a o i nā sa o le upu wina, a tātou whao ngā i nei le ngana Samoa le wina, o i nā e sa wai le upu wha Samoa au auna. E a fua mai le upu lea au wina atu. Lea la ua whaile ngā luenga Yesu, ua uma le tele le taimita pena. E oi manatua fo i e tolu, e oi tausanga na ta pena Yesu, le wali ia, le toa se fulu ma le toa lua le, e le se taimi le titi la. Mai le amatanga o le mta upu lea langa, lena oso wha o ngā tonu le whai upu se fulu ma le ono. Ai whai tau mai le amatanga o le whai upu e tau ilona whai upu muri muri. O le tāpenanga a toa ioe a Yesu ioe matula fono ilo lato o atu a o atu i le fale ioe e o mua lava i tu ainga o Israel e le mua lava i nisi tu ainga tangatanu ese ai mua lava ioe pe nā whaatonunga matula fono le wa o inai i Yesu le toa se fulu ma le toa lua e au fo ina watu au tau watu e talia o tau fai lau tau wha Manuia. Au tau watu e le talia o tau tū iai pala o tau wa. Lale winga o le mea. Whai upu nā sau e tau le se fulu ma le lima. Ai o olo me lo se fulu ma le ono le na u whai tau. Tau ese ale titi ale tone i oe. Al tustala i le mea lea. Whai mal tustala o mai e o. O te au watu o tau. O te lona winga o le atu. Ua uma le tāpenanga, ua uma le taimi o le whale aonga, ai o mai e o. E o i whea. Mena le o le upu ai a apostolo e le statu upu Samoa, le upu tau tino no ina mai i le upu apostols. Hele se upu Samoa, a ua mana ia foi, e whai mā tatu upu wha Samoa. Ina, a o le upu ai a e whetaui ma le upu apostols o au auna, o tangata au wina atu. O i fo ila le masani ana fa yel fa malosi al tatu por kalame i le malo fo Samoa o tula o tou wa au inatu fa mai la fo i po se fulu maleono tou te o atu o tou o ma moe i le va o luko e oi o tou o ma moe i le va o luko listen I am sending you out like sheep among wolves so be as wise as snakes and as innocent as doves. Pe o palangi le mai I o le innocent tātou o le file mu. Fai mai la le whaatununga a Yesu I ono so. Mai e o. O e a watu mata lai le mea na o ta pena I nai o tō I nei yaso e tele ma nei tausanga. Tolu tausanga ta pena ai. Au tau o. E tau te o e le whea ngai o tau mani mea whain. Tau te le sawa vali I se la mole mole o le awala. Tau te le sawa vali se kāpeta la mole mole. Tau te o e whea ngai ma omo ma patu patu o le ala. Tau te ifo I vanu, tau te ae ioe I maunga. O leo langa le nā o le a whea ngai ma o tau. E whea ngai o tau te o e pei o tau o mā moe le wā o luko whe ai. Ese le mā nei o le tāpenanga a Yesu I ona so. Tau te oe ave le whe au ua uma o le ar whe au tau te oe ave. Whe au o le toi tū, len taunu o atu I Samoa. E wa ai le atua mai le vavau, e o atu le wha vavau.
a le fatoa fai lana tala fatoa liu tino tangata i le vaitau lea. Lea na tapena mai ai le kālena lava lea u te pese pese atu ai. Tātou te li toi whaongaina ai le kālena ai utaia. So le tapenanga la lea Iesu, lea lau fai mai Iesu o te a wina atu, lona winga o outou o au auna a le tala le lei. Lea lau ua whaaton, te oto te le whea ngai mani mea whaingofia le ola. Tau te whea ngai ma whita, ma whaafita uli, o mea sili o na whaingata. I outou loa, ua uma o na tapena ina o outou whaaleanganga. Ia, an whai mai le upu. E ui ha ina outou o i le wā o luko whe ai. O outou o mamoe i le wā o luko. I outou o, i outou wata mamai e pei o ngata. I outou fifile mū, e pei o pe. I tonu a lea wat so oi lau whamalosi, i le tātou malofo, ma le malofi filia. E le whea ngai outou mani whaingo fie. O le ngā ruenga, o le a whea ngai nei. Lea whato a lua vai aso, lea whato a tolu vai aso. Talu o na awina atu outou. A uanei, le mau mea o lo whea ngai ma outou. A mata na o na usofa ia outou e luko o le ala. Whea ngai ma whaingata, ma mea whaingata o le ala tā valia. Iai, a le wha natu lava ia ua au mai. Malo losi, fina finau, ia fifile mu e pei o lupe. Ia tama mai e pei o ngata. Iai, ia, fai se talo e. Malia tu ia me le ngai ngalu nga fai to tasi. Le se o festa tu talo amatata. Faafetai Iesu lo famalo wanga le lei. O e o mai ia I matou o I matou te to tasi. O te tonu o matou ainga. O tonu o ngā luenga. O nuu o fioanga o le atu nuu atoa. O ea o mai I matou o sava vali. Matou te whea ngai ma whawhita auli o le ola nei. I o matou loa o na ia te matou le ata mai o lau o fio. Matou te malo losi ai. Manuia I le malo fou o Samoa. Manuia I le nei malo o matou o nofo ai. Manuia I o matou tangata Samoa sa lau solo I le nei lalolangi. I lo suafa Iesu o wala au maole atuai. Amen.
Selma na yo upole pese. O le malo e mamalu, o le malo e file mu. Pe yo le malo le te tau o na whaataitai uma iai malo le lalolani. Malo yo e sili lona mamalu, e sili fo i lona file mu. Al malo tonu lava le o lena unau e whaavae iai malo uma o le lalolani. Ua se fulu malfia. Suma fa minute, tau le loa tu e umata sole le mea sole. Suma fa minute te tu la valu ile ale aso. Aso lua se fulu ma le lima. Aso lua suma lima o le masina le nei o akuso. E pena fai atu io e Samoa tele i e lo nei la so sa tau na usa wai matai au. Ale la wa mai e o fo ista mai tai mo tai au. E foi o mai la tu lana vala au io e le tarafea ngai le taimora na ngā luenga matai au no winga i fo ila uti nei i le fiafi nei tatu tu e fila fu tai au au tai au ai o le aso e le i o mai io e o tai au na o se miti na o tatu wa ai ai o na nafi io e walu o tea o le taimita uara o le taimile nei taimita uara nei mo tatu uma. E le mfena ua eses io e maritatu porkala masani o le whaalau i loa pea ua le o toe malosi le whaau fo i lea tu le atu nei malosi langa o le mea malosi lava o le mea ua pasia mai il FDA po le Food and Drugs Administration i nei tono nei atu nuu o lolo o whaamatala mai ei ua approve le tui le tau anau o tue neri tatu o tunu. O le Fasa, Johnson & Johnson, po le J&J, ia malea le situi, matena. Pio tui na tolu o lea ua au mai, ua approve mai ele FDA. Ua whaamaunia le te tau o na whaangaina. So ua fai atu so o fo ua fai atu so o fo i la patainga o se taitalinga fo i o ti ngau tō fofonga le vai mai ia te o pese atu pea ai le se tu atu le saolotonga le tama le lo matua ia pe fia faini ona tui pe le ai o le papolenga leanga ua o le pe ona fai atu na amata mea atu le tatu porkala me nei ai le pese atu mai ele state o California le mele matou te tui na atu na mua fesili mai po o faini o matou tui lono winga e te tau o na amat ua uma na fai matou tui mo lo tau silafia uma na fai tui au lea whaatalitali le tui lo na tolu po lea le taimi pe whaamaunia pe le ai a sauro e whaamaunia tui lo na tolu e wansa tea e se malimo le FDA ia le matou te usita ia ai se an mea leo no matou sita ia. Langa au wala ia le atua. E ui mai tangata nei. Ai le ta whao tangata sau fai main fai atu le atu. O toi ngā mawhau ngana. E ala la on sau whapea. Ua ui mai fo i le atua i a te au. E whae lo atu i a utou le mea lea o te manatu o iai. E pei e aunga lava mea uma i le atua le tātou te tari tonu iai. Le voi nā leino o amata i le lotu. O te le amata i le lotu nei. Ona o sota ami o tonu, le ai. Amata i le lotu, ona o loo tari tonunga. E taiala le atua i so se mea o te whaia. E taiala le atua pe au tātou tari tonu. Pe tātou te anga sala, pe po le hali tunanga iai. A o le atua ravaia, na te whaatotoro na timu i lea, na te whaosolo na la i lea, i le tangata e whapena, ma le tangata e whapenei. To e le tatau ono tātou whiatua i mele, ai tātou te o, ma le tātou taritonunga. Pau lea o le mea, mausali ai le tātou sava vali, i so se mea. Aua tātou te o, ma le tātou whiami o tonu, moro tātou, leanga isia, le ai se tasi o lalo langi nei. E ami o tonu. Ai ua ami o tonu wina la i tātou. Ona, o le sa tauro lena tau wai. E le tamalo lea. Ia pia amata tu whapena sa mo ai a o le i whaia so tui.
e taulongolongo atu pea, o le mea sili na le mana ia. O le fai atu matu fe au taulongolongo. Ai fo tangata na e filosofia i lunga ma fai mai fo i lo lātou fo i sira fia. Matu te le fia tui. Ai sea, nanga matu te taritonu i le mele na fai tau i le social media, fai mai social media ya ma. Ai a fai na e loa e le iui le tangata na i le FDA po le Food and Drugs Administration. Ale nei atu nuu. Na tilo le mele la tala notua ia te oe. Na i loa le tala le ia te oe. O fea, le ale to inga operation, operate ai le tato atua le tau te tali tonu iai. Fea e ui iai le atua le e fa awala mai ai, lona si la fia, ma lona tamai, mo i tato. E ui mai fea. E ui mai sai nisi. E le ui mai i se dokta i se afoi. I se tangata i se filosofia. E se foi me ui mai, e le ui mai se fai a onga. E le ui mai se insinia. E le ui mai se fai fe au. E le ui mai pole hala tasi hala tangata sau na ole me ta o le fo mai. La. Ai langa la fo mai wo mai to come together as a group of doctors o scientists. Ma fai e lo le me le ta o le. E se ilonga approve mai i le mela. Fa to a tatu o lo la i le fai. E le mawhai la na tui se melo te tino. Ai fai mai le FDA, le ai sa aua. Aua e se le mele na aua le fai. Meoi. Ai, pero mena e ungo fia ila ngona. O le tatu pokalame ma tu i atu pea. A saula se sifan. E ui mai le fina ngalo o le atua i mea ua launga tasia ma au tasi e so o se atu nu. I sau fo i sesi whapea na musu mai le anganga o le atua i a te au whapea. Langa o whapea na. E le tangata na sau, o le tangata na sau mai Australia. Whai mai, tu mai lunga i, oka, ko kiki pese novel le ke le o le mena tusi me le tangata i a te au. I lunga i, na o tali atu le iai. Ai pe whaali i tangata sole. Tua inga whapea mai, na whai mai lo lantar muli te ia. Ua umana whai au tui, o tau umana ua umana whai au tau tui. Tau te loa. E nā ole tolu atau sanga, na watu tau te wheo lai. E umana tau sanga. Tau wheo tino, tau oka e sole. Ia se whauta iai. Ai le whapea nā se ui mai le atua, le operate mai whapea nā le atua, le tātou te tali tonu iai. E mea manino, e ui mai le FDA. E ui mai le FDA, ma whalapototonga whapea la tu te ilo ina. O na whato a approve mai lo lea mea. E tui fo i lo fofonga, e te aima e inu, ia pe tui i to tonu o lo tino. O lona winga, e iai me ave e mea ni, whato a pasia mai mo tātou. Ai so ia tātou te tata tātou mai foi, ma tātou foi ma fofonga. Lenga ua tele me whapena. E o whai nei me o lotu. Ta whaale si whai mai, ia o la vision le ua maua la vision, o le vision le na mai le atua, te tauna whapem. Ua tele ai le mau. Ai mana isi tala le whai mai. Tau te whei tai fua i Mosalemi, ma whala potong whapena. Ai ese leu si ta i o tangata i o tui sori. Ese leu si ta i e tangata i o tui mea ia mai. O whea la ta o toi keusiano. O whea ta o toi tangata keusiano le fia taratala i mai, lana keusiano. Aua tele fo isi e kare sia keusiano whai mai le tua. Na o le matou whatuatua, full stop, uma upu. Whai mai le tua, na pauale me whatuatua atu i a teia, matou tem. E se la le atua nana musumusuina, tau le mea na. Le tātou toi mata i tū, pe whawhewhea na operate mai le atua le tātou te tari tonu ai, i a i tātou. E pe ia ona ese ma tātou taleni. Whapena fo i ona au mai e le atua, e ui mai ia i latu, e iai le taleni whafo mai. Ai le taata ale tangata sau whai mai na ui, wa umana musumusu atu le atua i a tei. O le mea na, o le whale tonu ai telo, me le taimile nei. O le tawhao, le tangata whai mai.
e te loa. O moe ana poso le musu mai le tua fe mai le anga le tuila. Whaina whafonga ia mātou New Zealand a mai. E ieli tangata ingoa ia Edwin Tamasese. Nāna mai ia mātou news o le nā o le tangata lea. O se tangata iai furona tō mai I mea tau vitamins. Fo ie le na loka I le vaitaimi, na loka I le mālo Samoa. I le vaitaimi o lea fo I le ingoa le whaamai le na mali liwai tangata. Na fo I le ingoa le whaamai le na mali liwai tangata. Le misela, ioe. Na loka I Samoa, ia siuso lea Tamasese Edwin Tamasese. Ai mai nei matou news ana nafi. Ai toi au mai ele suafa. E nate le taliaina ia tui. Lea la ua whaapea, ua lua fesasi ai ta ngata o tātou watunu. Pe whaalongo I mei o pasi atu le FTA, pe whaalongo ia Edwin Tamasese. Lea ua whaatau mua tari le mei I. Ioe, alu atu le tau mua ale tui ua pasia atu le FDA ma tulang whapena ai saufo I malewa o Tamasese ia fe tau ia I se whau tala ia. Au lea e watu tatu porkalame. Au whafonga mai Samoa. Au tatu whanongolongo ia Tamasese. E le o Tamasese e te tau ono tatu whanongolongo iai. O te le loa po le ase whaamaoninga o le musunga a le atua ia Tamasese. Po le a foi ioe tātou tele o whaamaonia foi whare mai nei Amerika le whare mai ua lango ina ana sa ilinga. Ioe, tātou te o I le mea ua whina ngalo I ai le atua e sa ili fofo I ai tātou. A leo te whai atu so o rawa Samoa. A na o se atua e sau whai mai tātou wa ai atu sau whai mai. Ua lewa na whaapea mai le atua so le Tuilaepa. Faafetai sua. So ie te fia poto. So ie te whaafia poto. Alu I oe whai o tu I le mea na ua umano o avatu I ailo ua ta mai sa saa atu I tangata na la tau te ilo ina mea tala whea ngai. Ai so la e taa e sau whai mai na whai matu o iai. Alu e whai le mea whatu o tua turunga tua ta pō whela. Vai. E ma whai. Just imagine, lea tua lea te taritonu, ma o taritonu iai. E sau whai mai, e te vai atu vai mai. Ua lewa na whai mai whapea nā lea tua ia I tātou. Pe a whapea lava lo tātou whaataringa tuli, io e mare whaahali o tātou whaafia poto. I mea ua au mai a mo tātou. A oe whafonga mai la tātou nei Samoa. Io e, a whaina loka ia Edwin Tamasese o te le taritonu po aina whaasawina. Ia sila fia pea e tātou atunu o Samoa. Tari tonu I mea ioe ua avatu e fō mai a tamamai, ma fō mai ua avatu ai ioe ua approve atu ai mea ia ua tuu ifo I o tātou tino. E so ia tātou te whaalongolongo I tangata e le whaalongolongo I ai se approval o mea mo I tātou. Ioe, e tā ua lo tātou si ta ia o mea ia Samoa. Au e whafonga mai o e lea te rua whesasi pe te alu whaiso tui pele ai. Pe ua e ita mai fo ia tea uri tau anau so o au te ita tea alu e whaiso tui. Ioe. Ana tele ni o tupe, o whea te alu whaiso tui, na saule o tanga watu sau, ioe. Lusu sene. Ioe, ai le lei leu stai. E le lei lava leu stai. No tātou roi la ie. O whaamaunia langa e, ioe. O ue e isi mai ia tau e pe lao le suka. E ma whai ona, au o tele me o te whearua iai. Tele ma liu o te aluai, tele mea fo ia o te aluai. Au o to a tele tangata la vivea mai mea na o iai. Mana tua fo i o tātou Amerika lava ia. Ua le o toi iai le to inga pāwara mea ia whailo tui, whailau puni fofonga, whai mea whawhanau lima, na tu sa o loto a leo. O tūranga nā le oi Amerika. E le o toe ali mai se me tau o lea. O se lockdown. Na ona peia o le ngalu na ona whafua mai. Na tau mai a le lockdown nei LA. Ina ua toe fotua I mai le tauta ma le wha mai. E o mea temi le se lockdown o whaia.
Te ia mangana ai e kalesia ua mana na o ala tau e close down o la tau Fasa e se ia tau ngalomat. A o Amerika lava ia. Wa ia ia le to inga tūlanga na ia usita ia matwai o tui. Mena e aruale me te aru iai. Mena e tahua e te auru whanongo ngatu ia New Zealand ma Australia. Eisa te le sa urutonga i le atunu ure nei. Te leilo se si se tete. O Amerika whape o ngai lockdown se si tete o Amerika na te sau whai ai. Ia whai lo mai. A o nei ai e le mātou vai mea. Na ona falling mai na tau mai la lockdown. A e o mea te minei le ise mea. Na paule a mai le whamalosi. California o e whai tau tui. California whai ia lau mask. California whawhana o lima. California tō anga tā ele. Se au tala iai. Pe o lea ua whaata oto mai whapea pāu ai o mea ia ui ia Amerika nei. Ua consider lava Amerika o le to inga tunu ufo le wale mea ia whai o tui. Ia na e alua le tau te minko whaata sia matangata o lo i eri siama. E le se sero tala le whai atu. A whapea ioe. Ana whapea e sao ioe e se sero tala le whai atu. Ua lewa na lockdown mato i nei. Ua lewa na lockdown ia LA ia po i. A te vai leo sau i le li poti. Ta te muso e lau atu nu mera. Ioe. Ta te le fia tau i iwi o ta mata ta te ioe whai taunu mera. Ioe. Day after day. Ata tiro ne walu runga nu mera ngā le maniti o tino. Si dei ale alfa pena na tiro tua fa pena ia. Al tūlanga le nā Samoa. O le tūlanga le nā. O ta watu ia te oe. O umana whai o tui. Ana le whai o tui. Pe a fua i mea o te whiaro. Iai ma me o te ali. Ua lewa. Ioe. Na tā le longo o tau. Ioe. Ua lewa na ia enisi ni pusa apa. Ia pe whai i so talau awa. Ioe. Ai le leia leu stai. E le leia leu si tai Samoa. E le leia si whaalongolongo, mausita ia whaatonunga a fōmai. Ia o le mea whona le o tupu i fōmai le teimi nei. A tā latu nei fōne le whesiri, pēra le mea len whaia, le mori mawala whana o atu whaia e fōmai. O whailotui, mua o tengi e fōmai whra whai treatment. O whai nei fōmai ia. Ai, nā mea e suru mai le whale mai pēa o lewa na whai atu, whai tau tui atu su. E oi. Lea foi la wa mai ma foi numero tangata foi mai wa marilu. E iai le me mari le tule mai. Sau fatasi a mal tarapelo le temine o sau ai. Me tau numbers foi numero. E aí foi numero te falong atu foi mai o telo tangata o man foi tu o marilu. Ata toi tilo atu io ile afo. Ile computer ile mea. E se ser tala te whalongi, ma nampa sia te vai atu ia i. So ole me tā o Samoa. So ia tātou te whalongonongo tala. Ole me so o mara whalongo tala. Ole whe ave a i tala. E oi. Ai pau nao le anga sala te lea na i tuspa ia. Ole me o tangata whe ave a i tala. E le te lea mawai se whai tala. So e te taula on tātou o whai tātou tui. Ai so ia tātou te whalongonongo tala. E so o ai. Malou so i fua fai tala, malou so i fua, fe ave i tala. Pe ai le alu e fai o tui, a e wha alongolongo tala. Ia, o le matou fe au le nā ia te oe Samoa. E watu pea ia so uma, ia te oe, a matatu e lau Paul Kalame, au si mele whafo. Greetings, Talofa. My name is Reverend Lee Sepulona Tanuvasa, the president of the Sifonga Taiafo, Radio Samoa, USA. Mātou tautuina le tātou stete o California, o nau tūlanga o le whamai. O le urtala le nei mata upu, o le Vaccinate all 58. Together, we can end the pandemic. Whalotareina tātou, ina ia whai tui whaangata e pui a ilo tau se fua ma le tātou wola. O le tātou ngā rue whantasi, e tātou te mauai, le Manuia,
ta fia ai le malosi o le nei whamai. O le tasi tūlanga le lei e pei o na mātou ngā rue ai. O le longoina leo o tau i tūlanga o tui whangata e pei o na saunia i le tātou stete. E le aise tongi, ai tolu tui e mawhai o na whai eilau whilwhilinga. Ai ina ia maua whamtalanga anto toa ma le lei, whamole mole, longo o le tātou stete, wala au le numera le nā, o le valu tolu tolu, whaalua lua, whaalua lima lima. E le ngate nā o le upenga te whailangi e pe on tui nā atu. myturn.ca.gov. E maua o mai whamtalanga ia a wā lau sila pia le lei. E whai ai lau whilwhilinga le lei. I lou lava whinangalo whaintalia i le tui o la e talo sangaina. I la ia manuia ai lo saifua. Pui pui a mai ai oe le ne whamai. Pe a whai ele, whai e sau tui. E le ngata i lea. A wata tau te whatamala. Ia furupea o tau ao. Whai le uwhi fonga. Tau si le vā. Ina ia pui pui a mai ai i a te i lātou. E le whai ani o lātou. Tui whangata. Ia awa lava lo lātou fo i soifua. Manuia. Ia e tusai o le whamai. So we continue to encourage you to please call the toll-free number on our screen in order for you to receive proper and good information so that when you do your choice, you do exactly what you wish for. It is free. It costs you no money at all. But you have to look at also the website. It's given to you on the screen so you can continue to look into the proper information again so you can make your own proper choice. Remelea, Samoai ia misele, mamalu, o tangata lo papa au le tātou stete, o le utala le nā o le whamoimoe, o le nei porokalami. Vaccinate all 58. Ina ia tātou, nofo puipuia ma nofo manuia ai, o no le whengai ma le nei whamai. Ia manuia, tangata uma lo tono le tātou stete. Manuia oe Samoa. E ala i le angre lei o le tua i nei whamanuianga o tātou maua e le aise tong. Soifua. Welcome, dear families, friends, and fellow citizens. I am sitting here before you today in honor to represent State of California, Vaccinate all 58. I, Pastor Samuel Alopopo Matsafeo, pastoring Sifafonga o the Taya Full Family Church. I am also an announcer, Sifafonga o the Taya Full Family, Radio Samoa USA. I also work at the cemetery, Green Hills Memorial Park, mortuary, and cemetery. I never seen or experienced anything like this in my whole entire life. I have seen many people that are crying from outside the gate, not be able to get in to say goodbye to their loved ones. Because of this pandemic, has brought so much pain into our lives. 15 months ago, we were in the darkness. Now, thankful, the state of California has offered to all of us today a free shot at it. Pfizer is safe and used. Johnson & Johnson, safe and used. Moderna, safe and used. All these three choices is available to you, is free. Samoa le atu nupele. O te pai malu atu o lo tō pa ia ma lo o tō mamanu. I lea o lawa ia lau puata mawhainga. Ai pauole nei, ua tuina mai e le stete o California i ate I tātou umalava. Le whaonga ina o le fisosoangi tāua, ina ia puipuia mai ai o lo tātou ola, ma le soifua, mai whainga tā ma puapua ngā o le nei whamai. Ua ia tuina mai ate I tātou le whaapuina whapea, e le ai o se titongi, I le nei tui e te whaonga ina. Samoa le atu nupele, alo maia, whai o lo tui,
Wa o mai e se tete o California ia te i tātou. Le nei fesoasoani, sili ona tāua mo i tātou umalava. Samoa ia Manuia o lau whiriwhilinga. Soifua. Ia le nā Samoa, se i whaonga ne ia le tauti ngāo nei whaiwhi au. Ia whaiwhi au nei tā māluloa nā tu te sirisira mai ai. Le lava o wha ele lea, i le tau alanga atu, i o tō pa ia maru tō mamaru, o e whai o tō tui. Ia oe. Se o whatalofa ni nisi o mwhai o na whilo i mai le ne vaenga le aso fia tau vau, i o e le mwhai ni mafuta mai sa mantha ma ese le aso lea o tatoi tinga ina mai ai a malifa. Noi molo tu Silvia, Sophie Andrews, e ono mafna mai Sydney aus Italia, Julie Lupes, Canlin, Missouri, o Malo whaftai Julie, Josie and Lotto, whaftai le whelo i mai Sia Anna, Semi, o lo whelo i mai whea. Sia Anna whelo i mai ta ua, ia si lia whamui, i o lo mafuta mai whea, ola, whangaloa pei, o isone, ta miti o le waa alfonti, ia malo, i o mai whale iane si o tatu tu malo, tai le whelo i mai, Sophie Andrew, Emmy Pali po mau talo fa Emmy, o lo mafuta mai Wellington e New Zealand. O ka whapea o lo e pe i whefo i le ngore mea. I Seattle, ia malo whaftai, me leta aniseko i Rome, Wellington e New Zealand o lo mafuta mai ai, tau Maxwell, au Kilani, oka, malo whaftai le whelo i mai, o si Vasa, Fisolai, where mafuta mai ta ua whea, ia, leo maua, Longitude, mafuta mai Lam, mafuta mai Sydney, Australia, tau naro, Taunuu, Pouniu, malo whaftai Marafilo, Laungutu Filo, io e whaisi vawe lunga si emos tana, Filo i mai Honolulu, Hawaii, oi sole, ia malo, mo nise, lua, e eri tangata lena whai ni, o wat nei a whai mailana news, ua taunu maile news i Samoa, ua whaia stamo Oscar. Oscar fo i lea tali i o o Tuilaepa, ia o Tele Lopez, news i o whamaunia le nā news i o ta whai atu, o ta talapelo to mtaita, a tonu e mose taimi, i o e. Mo nise lua, mawhana mai ina i whea, mo nise tui, vei sala, o i talofa ses, ia alofatu mo uto ina i Florida. Ia Semitone and Whao Sofia Vaenga, ia sila pese whea manaia fua o le whau, nese and Satia Leota, ia soli. Willie Aleki, ia ma i tātou umalawa i o te vai tu whaamali atu pe a misi atu ia ulu swafa. Whaina po whaina tolo waa, o lo mawhana mai au ki lani New Zealand le fo isi waa, au ki lani New Zealand, mei Maria Taupo, Brisbane au Sitalia, a via, mo nanu whaalili, mawhana mai whia. Whia. Mo lesi waa, lo whilo i mai Wellington e New Zealand, sorry, tau le au atula uwa aina, sorry. Cecilia Toala, ia, le nā, o lo whilo i mai fui Brisbane, Australia, oka Tai Bass, ta lofa mai Brazil, sorry ta sorry. O au me o whai Brazil, ia, ai ane oe se loata, ia, stay safe. Press, Tai Bass, Nila Apaula, ia, Chan Misake, ta lofa Chan, o lo o whapea mai nisi aso lua se fulu maleona. Ia, ma lesi waa, whilo i mai Wellington e New Zealand, sole, ta whio lai i tō te reo tātou. Gary, whata tō lai, whilo i mai fōi i whea, ia, New Zealand. No meneta, malu fōu, tapuitea snowy, ki Mora whamui nā Peterson, ia, nā mautato uma whaitoanga, William Soloi, mawhata mai Newcastle,
I Australia Papa Rodney. Ia malo Papa. Fe foi le fa mafuta mai tau Papa. Pi mo Arizona pesao. Ia Faafetai le felo mai. Ia male to telo tatou yo fa malulu atu yo ni te wole yo atu. Yo se temi foi o te fa tau langi o petai filivao. Ia Lina Lui malo tapunu nga Vale malai pule tau vao. Ia male to telo tatou neo e ele me o te fiatala noa tu ai o mena o whalongolongo ai na po ma o whaitau ai na po ma nei le tai au le leila sa o whalongolongo na po yo e ua o ta whaitau po ta fia moe ia mo ta moe tua ele I le se ta whalongolongo nei I la uto e o I lo on my way here to the studio le la utango e ono sa I la valo lo le fia le umi o le mea ai le leile tatu tu e whaalongo whaatasi ai. Ona o watu ai rola ia lea e. Pe se pe ni mea tau constructive criticism, pe ni mea tau whaaleanga. E le lei whaamasino e lau whaafonga. Ona tatu whai role iai. Ona I lau sa o tau sa ili pe iai ni mea tau constructive criticism e mai tatitalia le mea le nā. O titalia ina le tua inga mena. A le leipea, lo whaafofonga oi iai sa mua. Pe se tau whaaleanga, ia po se me mawai, se me lei a le isi vaenga. A le leile tatou, tatou uma iai, tatou te whaalongolongo uma iai. Mo le sila fio tatou, awale I wālau whaalongo. Aua te ite le umi o whaalongolongo. Ai le lei ono tatou whaalongolongo whatasi. Ono tatou I alo le I eito tonu. A o tatou malama umai lava. Nei lolo whaamatala atu, nei mai atiau. Ai te le I whaafonga iai. E manino ato te lo tatou e le I whaafonga iai. Ai le lei tatou whaalongolongo whatasi iai. I le teminei, usi mera whaafonga. Ia, pere masterei tai o sa lulu te tasi o le programe whaapitoa, ia, mai le vaenga whaupawhai o lo ngai le malo le HRPP po le vaenga whaupawhai e puipuia ai a te tau tangata le vo mātou whaatasi atu I le tai au nei, ia, ma le te tai o le HRPP le sunga Tuilaepa ai ono Dr. Sailele Malile ngoi, ia, mai se foi le sui te tai le fionga ia la wofo for the toy no facility la wofo, ia, manatu foi, ia, o le au mai foi nisi o matau pue au na sila fia le Taunuu. Ia matu wala lo fo ile malolo I nei taimi fa tano fa tu do fionga nei tai au malolo so fo Manuia Ja, so fo Manuia le so ngoi se ngai ko la Amerika fo e mission fo ngaba tu do fo mai Samoa malolo so fo Moa alo so fo Manuia e ke lo le mena ku ia se o pe wa a ver ko proclaming e kai e o sol ka nga seo isi e si lo makuo o kusi Fasa la lau solo safo e ave ma o ave kalokai o kangmala o le mena no tau popole he o fa pe o lu le mai ai o loka o lu ya o le vanga ma fa kalakalo ngo ya va ko se afia fi ma mo fa ku ya va plus me fo o te mana tua le teimi o e pale mai to finga o le pale mia ele misia sa u fautuanga ma sa tu ala lo fo il tulanga o fala vela ve fo e tu la mai tau ta vale o le o mo le mawina le nei vai tau o le misi ya so mas fala vela o e foi fala vela ma we so fu yo e ka o ke le a mesia am kangalo ngi vai aso ma ko ke usu mai il mako fo mafkanga masang se o ona le e palalu mai le si van il pomori che le ma pepe ma qua am sala pe fo ko mo le fai kula ona mele wa ko pori o le aso amre la veve o ka vale ma mo so fu fa ku mangaku al mingi so ave sawa ka vale le ngaki yo mo le o nga le lava le moe
a le sila me makau kia le na e ko poi ia pe ako i foi e la vea a menor que el fongi awa e ngā singa se kongia ke e ko kilkilo wa ko pur fa vela ora me makau kia ngā le e que el fongi ora avel ka vale e fa ngal que el fongi yo le si me voy a le masangi se va vai por pionga le wo ya ko fa nga mo me ki aka i malunga e ki kilo e ka mi uma e ka vale e sa kua me mangi ni fa ya palangi so nga fa ke se lo nga fa ke maka ya mai lo ai ka vale e kua ka vale au ka fa ya me se fo lo va ya ngai lu Kele yo nge mea kasiane mea e afuai. O le fa ngal common sense. Ya me la o le ngo fo yo kafa ya iska. Se ava ya kuwa. Ai me jo lo ko lua po sa fanga. Ava ya ko ingo so ava ka vale popo. Po kongo le pasi popo ke. Ale ka fa ke nge se el omkau. Ala o ma ala velo ya la nga. Malo sa le le lo lo fo lo fionga le pero sa no le fio teta ya io fo tuanga na le we ba sani da mai tato official lo Io ata un fia le malo si a vor kan fo uri wa pe is para ve la ve ya per va so che ngai le sa tu pu mai lo tu malo Ia pe ai mal ni e na i te mai tai sto lu Ia ya le hoi pe mau atu falongo pe a fia la malos Ia ya tu langa fa no te le tu langa ma mau so fua Sa le ya ia le tanga te matu fu ya la to o la fa ngal nga mo nga lu nga to sei ai ya pe tu langa na fa tu fu le pasi sei ya o la fa sua va la tava ya fa tu ya tu se man foi uri ai la se si o la le fa sua va fa foi ta vale Malo fa fica ya leo Ia malako shaki ala ngo ile mbo wai ko kele e me shala le po o ngor kala umi fo yo fale ava lo yenge ko kele a foi makaka maurulunga avian ka vale avionga me yo nga mo o ele falo leo ale ku ka ua o le va yo ka vale po le wa mele me chamo meu taxis ana nga le fa marosia ir sia ki fa lua el kausamba onga e ko kele ka kinga fa le kongu ka nga vale kinga fa le kongu ai anual ka vale menga musoi si e afo sia ki fa lua menga sia ki fa kas a le pui nga tanga malangai maka ka feo ai o le menga le ave fa mo malo fa tai Salo mai tau tu langa maulunga na el fa tino ino ta longa le fa na wa onga le vai aso se vai tnei ile apia pa. Yo ale kokawa se ole wa mai el kalen ma ko kele vo le ko kele wa onga ye kua wa sau luma le nganga kava ole ku sini ya ka awia Ia hi kau masai ke isia I tatu si tatu tala no le titi le mele na ali suia topic la oli ia Tuilaepa sioeli ia mafontoe o to na langa na ole audio le wa fai no tu atu ia te auto tu te fa fonga mai tasi lem ta upu tele le pi fa le longa le sau mai sa mo il terminate ai o le mali o le mele sa mo ele lei ono tatu fa longo to toa I vai leina o le taranoanga le au mai langa mafai ono tatu fa longo iai ai le manino le lei I sau fa fonga o tele loa ia te oe po le a lau fa fonga iai ai te va ai il fa longo tatu por kalame iai
e matautia le polokiki nai au mai te tonu ioe o ta vale la vevea ioe e te ai whaafonga e le whape o le te tau whai mi milo upu ai ia e whaafonga le leia I vai leina o le talanoanga le ma se mafuang ai o le mena le tula I mai Samoa pe ua I ele tua I ngā vision o le vision a lova aia e pe ia nga I ua tele ta vale la vevea talu o na tula I mai le vaenga le malo fau se I whaafonga leia I le mea lea langa no ufiso o tai I le tangata I Samoa ai au mai ai la pe o le tuainga talanoa le ua talanoa I Samoa I le mea o le tavan e fa I lava o le mea o le tangata whaatamala ma le vale mimita ai le pe o le a mimilo e lava I le talanoanga e whapea talu o na tula I mai le malo fau ua pei ua una I whapea nā le afuanga o mea mena le no tua le mea le tau te whaalongolongo to toa I ai I ua saunoanga e po fea lava le mea aru lunga pe se roller coaster le aru o le talanoa ai e fai tau le lei vai leina o le nā o lo tau whaile o ri I le tolu lea e tau wha matala mai e mawhai o na linka na I me fo I ua toi tatala whale I au le aso sā o tatu toi o e soli le aso sā o toi talai whale awa o toi ia meo night clubs pe o toi ngā mea pei tilo to toa I ai pe na e tilo le mafuanga e alai na mai lungo le talanoanga ua tele ta vale la vevea ma ua le ngata o ta vale la vea a ua iai matangata mali liu le lan tatu whaalongolongo I news ma liu atu e male awa o malua anai whale mai lesi fai mai fonto e to lua tina la vevea la tu foi tu malo mali liu le to lua la le mele tau fai wha matala mai no whanongo I lesi tanonga I lesi le tio I Samoa ai pei whape nā le latu talanoa ua le lei ua whaasolo ina whapea le tele o ta vale la vevea ina ua suia le malo pei whape ua mata o na lafo ia I latou o lo vai lea whato a lua whato a tolu vai aso talu o na tula I mai I le malo fo lea pei o le ana o na fatia ma lafo fati ma lafo e le lei ona tatou I le tāua o mea ia leanga le la tatou tua ia le talai le toe talai tala malie o le talai o whalei ai le aso sā toe wheoa I o wa ai le aso sā pe o le la whaasolo ina whaawinga whapena o le la whaasolo ina e se le malie o le mea taina ne lava o le la vevea o ta vale ona o le whemitai o la ua ta vale a le pela mi milo a whapea sia tato mea mi milo whapea aisia e whaiwhai ane lava e ti e lunga o le malo fau e ti e lunga o le whainga malo malatu whai unga pe whapea foi o le afu lea o meo whamasinonga o le sao le pila taua nga I fifi lunga o mea ia e le leilo whaafofonga I u o saunoanga ma mea o vai leina o le tanuanga o na manino ai le ia I tātou e leo se tūlanga e leo le lei ia le mafuanga e leo le lei le motive alei o na tala noa whapea ia au mai whapea ia mea ia e tasi ale whai tau o tangata whai mawhau o na whai tau wina mea umai e au mai ia lea la tātou wo o I ta alonga le la tātou wo o I ta alonga ta maiti o whafonga le leia I whinga o tala pe ila o le tala le na watu alua le la vevea o ta vale ai nofo matoe avele au avele fa malo I leo malatu ngaruenga o la mele fa matala mai I mele le la wo uma leo le la tātou wo o I ta alonga so o tua ta alonga tamitia onga ma avatu ai male fa malo I whaia onga leo whaia onga mata I tu meia lea o te tala noa tuai aisia lea tamu whai lava e whaoloa taua tangata whai ngaruenga lea ua matana tūle I mai lea la tatu te tala noa whaafonga I le mele la tatu o I le taimi o tamaitia onga ma whai a onga usi whaafonga Wale koe misa
Yo. Mai o me moia. O misa ia kupu I kausanga ia. Se afu mai fai aonga. Ia fai aonga vo le e se ale leo ia lunga e se le leo. Ila lo. Kau. Fusu. Ale mela nga alonga winga. O leo kula mai kai miringe ia urua onga fai aonga. Yo. O fanga solo le ko por klame mai mo modi el Faafetai. El Faafetai fai aonga la ko kula mai. Ia fa le lea ia ka longa fangau. Ke lea le lumanga I mai ka longa. Ia so ngai. Pe ia inga I makaki a fou. E se fulu lima e matati a fou. E foi matati a mai ama tau sala fai. O mai aku ia olua ia ngoa mama kua o le se lu makaki a le kausanga. O le no mai tau atu ai pe o le tau fatu stusa e nisi o le atu no ilunga o penga tafa I langi ia le aso no fai elo tui pui o le koviti a Tuilaepa ia ma le aso vo in fai tui. Wharongo nai o le akampea. Ko tai pāri mi o le il terminei. Fia me Tuilaepa I whaingo le tui. Tu fo inisi. Ia le melanga lea nga pole ai. Au koe ngā mea whapea. E ke mō mua o el kai. Ala le voi ngā o le kele o ke le fongi mai a ke au kai miri ngā aua nge I whao ngār kuire o mai u whio ke kangaka. Ala o ke whai kauako. O le kui piko siri lea o ngalele. Ala la voi la ngā mō muai. A uo ke koi fo. Ia, ae... lai o ki mea o ngā. O le la o mau tu I rua. Al me siri le whako akul vanga para ai. Se vava mo mope poinka ka whale kongu. O la o e siri fia. La siri fia le kua kai me ke aluai. Male au wala ke aluai. Sala se eu whawasili atu pia ele tūlanga e peo nei ai ia le nei vai tau a leo mai tau atu ia walua ia office sili le ua whamalolo nei ele whainga malo wei nei. Ia le whaina whate ia le atinu I le amtanga le vai aso nei whamawai ai o le komisina o leo leo le whionga ia whia weli I ken kaio. Ia kia wai ia. E le ai e lau makau wo le rope ko ongo e pe korim. Leo ke ilo le lei pe lai whakalis ka mafo I leo al komisinga o whenga paloka. Nga lai ko ongo inga. Ua whamalolo e ko rua le nga avel whamavenga. Ai le ipa ur koi. Rongo inga ua vaiaku ua saur koi. Ia whailola kou whaiunga. A whaila o lea ea fia I wa o le vanga nga fofua ia le komisinga o whenga paloka nga a fola mai a fia me Fasa lau whalau e kere mai foi. Ingo uma whenga paloka marika I le whaiunga foi le alai sako. E le ko ongo e ko mai kai. Fola lo inga le avo I whaklau kere mai a le whakea inga. A whaila le ngā. Longa winga ua ko ongoila la fa ai pawana me ua fa malolai o mo me o finga fo I fa porkeki le ua fa yai wa mo sing fa ka inga a fai o kulanga lai fa kingo la ko ngalwanga ora ko la fa kingo la ko ngalwanga lunga kula fongo ele la se me ko we mo faile me ai pa wana me ke fi fasi silenga fo nga fai el fenga malo kupua e le fa ke anga fo I se kai mi fa pea kai mi popo kai mi kas ongi fenga fa por kiki a wala ila lo komisu su ele la nga fai fa masingonga mo fai le unga isi fa masingonga fai fa lulunga ko lua ai sa wele unga le famsing sili mai New Zealand famsing mai New Zealand enga ua ai le fai unga e me nga kupu fai fai unga sel malo fai kau I maua vaku ngal kasia le avo el mafuanga le malice nga mafuanga fa ke alonga winga o le loko le I le malo. Ala vai ak foi la le kula mai melea
o winga whapurkiki a wakua i le kulanga masang. E whakingo e whainga luenga po whaururunga mkanga luenga o la kau kiu ke kusai mal kula whongo e kau kua le malo lo kula mai. Le la po ala ko ngā luenga kai pe o le kororo mwinga sao o le whai unga le whamusingonga po o le whai unga e kusai ma le kale whengai o se whenga pal o se whakaukonga e whailano se whare ie e le aluanga le i al whaururunga o la tanga luenga o le fono le palmene fono e ka kala ala mul muliane whaururunga i lunga o tula fono tu mau o le whakingonga la ngā luenga ngei i whakingoa po ai le malo e sau o anga mea ngai whai e la usau le malo fau ia le fola la li liula ko e fela ko ngā luenga e kusa o le kula i mai le malo fau a faila le mamlama isi e kasi ar ka sakau mamlama le palmia mo levang sa fa ia ko kongo o le afo el capeneta manga sila fiai meia ai fai ngi fai unga fa vai le ele porkiki ele lea ma le loko ele le mau i kongua le fa kuele chapipi o le fa ke anga kupua ka fa pengi finga foi fa per ko ke le fa pengi wa se kaimi pu io ne langa fa ku mai ele vai ngala ngi fa pu fai ma mau lo mo ngo pui nga ya kau ma le sawa o le pui nga ya kau ka finga luenga mata lo tele okay o le la ya foi nga fa ku lo le vai ngi fa pu fai ia mai le mama fo i vai fa fai ngai o vai fa fai ngai pui ia ka uma e a fiem ka whainga ruanga o le kua lalo la i le malo e ka kau o ngā exercise le extreme care ia makua fau e keke le whainga me fa pēr a wai le mga funga fo ka whainga ruanga le malo e le ngaka lai ngā le kulanga le sosangi mai fafo ele mfainga ku fa ka fanga loa afo e fa la potonga ma ku fafo sosangi o mai pe mai wa ese nga ka fa ko kuinga ai me se la wi loa la ko e so kai mi o mai la ko suie ngai e lo ai le mawalunga o le ngalue o tata fenga lunga ngai mai le mfai se malo o nga sanga o mai penge la ko sosangi il kulanga fa penge o fai ese malo o le mo meo le fa nga por kikilanga e fai ngi fai unga ngi kulanga ave ese ai ka fenga luenga ko mai o malo o le so malo fa tai no so ya la fo nga le fa pio iso no nga tai ma tu ho tele au transfer ngal malo tele investment malo fa yai yes tele la tosa sko si pi fa fo ma wina tu fa fo e au tau nei I tu langa ngalu ai na la fo I mai da tu le ngalu o la tone e tu ai fa ngal malo tu ai la stop right here le ton wale au mai e foi le na meni fontoe sa mo melen tatu tara noe na po o le meo le development ia maswinga ne ton wa au mai o mo meo fa na wole tunu na o I fafo ya onga a sila la ia I sa mo fa le tonu le tu le mai o tangata ia na tofi I lato e no nofo CEOs o tangata ia o lato fiso ta inga o le mea mauti noa le mea le na e tangata sa o le ala fa pea fo I lea le whainga tau CEOs ma ACEOs ona e iei fiso ta inga malato sa no nofo mai I le whainga malo le ala ua maua tonu mai ai foi le li o fontoe o tangata na invest iai le malo o aina invest iai o alo whanau o Samoa na toe sila la ia Samoa pau I o tangata na invest iai Samoa na o tangata ia
Le ia na lato o mai a. Whautala i le melen tatu tanu ai. I le meo le atina e o le atunu. E whau masoloi tama whanau a Samoa. Lale na o nai ua tuale lopo whe mera atu uiai. Na o nai ua tuale lopo whe se ngā ruanga atu uiai. Ai le e mana na o ioe. A o ila taufo ia. Na tu ua le me tau o le whaakone karate. Ioe. E te sila fia fo i Samoa. O mea fōi ana a mata mai le vaitaimi o le heita pipi. E le i umi ana a mata. Na a mata mai whaurulunga o ngā ruanga te tele le malo. Na o mai elto i ngā mea lea. Ai le ia afia ai ia le department, le police department, i whainga ia. Sa tu to atasi lava le police department lato. Aia, na whaiwhaia a apa i ai wa umatu le soifua tofi lau. Tu lai mai lo le vaitaimi o Tuilaepa. O inana a apa i lo Tuilaepa i na mao o i loa tūlanga whaapotiki i le ofisa leo o Samoa. Me ia langa e tatau, o ana tatu whanolongo, a tatu whanolongo i vai laina ma whai unga o saunuanga matala. Lea utau tino le li o fontoe. O ina investe, e o ofo i ala ua, Tuilaepa, ma whanatoe, na investe i ai lea tunu o Samoa, investe lea, to tongi e Samoa o ngā nao i whafo. Ioe. A whalan mena na whai atu, e le ngā whatia e tuto o tasi o Samoa, ia tatu whaalango lava ia Samoa lava ia e atina e Samoa. E le mwhai tātou. Na ona tātou tuto o tasia. E tape ai le meo le whaatonu meo tātou e lesi malo. Paula na o me benefit ai Samoa i le mea ta o le independent state. Ai le tau fia ai. E le mawhai o na benefit ai Samoa i le tūlanga tau ioe. Le tau si tia o le ola o le tamau ainga. E le mawhai e tātou. E le mawhai e Samoa te avanga na o tātou apa mai i atunu i whafo. Pēla mea i o a o onga. E umala o senga se furu toru Samoa, umala o senga ono i Samoa, a whai awa e ata mai tele, e ngatai e Samoa. Le ai, e su e mai awa noa ioe o le top 10, po le top 20 students of Samoa, e mai sa ili whalau tele rata mai i whafo. O le winga le nā o le tātou porkalame, e le mawhai, ono tātou tie i lungo le independent state le matau aveli o tātou o le malo tuto tasi. Le ai, e le mawhai o na ola i Samoa. Le ala i la ua le na, o Faafetai ua ta o mai le upu lea, na invest Samoa i ta maiti a onga. Se ia mai sautala, Faafia na invest Samoa i ta maiti a onga. Every single year, e whai ele investment lea Samoa, o le ave o ana tama whanau e a onga, e skolsipi. Ana ona whai la o tangata nei, ma mumusu e ave ese ma toi extend ala tu contracts. Whawhewhela na tupu, whawhewhela na otu tamaiti ala tu renga wheye. A wai leunga ngana mai ia. A whai la o atu le malo, e le wheso o tai ioe, le tau mawhai mai o le malo, ma tangata ia na latu avatua i lalo o le latu supervision. E si lea tu lana whaalongo si i o ia i ala tau nai lo o le malo fau. A tatu tiro le lei ala ia in a reality. Ai ona o le ava ma le alofa ngia e le malo fau. A le mea monia tau nei ai. Whai le system le atunu ule nei. O le system America. A o ina sui le presidente. Sau atoa le presidente ma o mai atoa lana. Aisea. Langa fu e whaalongo tangata i le malo fau le ua mai. O le taimila nei Samoa e whaitau e le system America. O atua le whainga malo ma watu umala tu tangata. E sia leanga o le democracy e Samoa. I ora nā. E alu al whainga malo, sui le whainga malo, ma o sui atu whainga malo. A o tangata whainga luenga o le malo e tū mau pēra. But ele work i le mele, aisea, 40 years in power, 20 years in power, o tangata ia na lato ngā rue whaatasi mai, i le taimi ato lea, pipi i whaapea, ma faufaunga, loto, ele whaingo fia la mo le malo fau,
ona vavae le mea lea ua pipi I mau I aisia ua loa tausanga ma e iai le feso o tainga o le malo tuai ma CEOs uma lava nei o le mea manino lea ua mai matau langa mai whaapea o le a le mea o se sena fai tolu vai aso ai mai fai mea o whaale tonu tatou sila to toa I mea ia Samoa ea o tele loa o le na ua o le whai unga I le atari o Tuilaepa ia tatou wa ai fula iai po le ase fi nau o Tuilaepa lea o le a fi nau atu ai langa le lava ua masaa upu ua maitala o ane tuli lo ua tali a se o tatou wa ai ala pe na tuli lunga o le tulafono pe na tuli lunga o le ngā mele langa o le ua nofo mamafo faunga Samoa e ala na whai whapea tatou porkalame e le whai ngofie le tūlanga o ye Samoa I le teminei a o le iusuia fo I le fona tanga le loma nei e tātou te tilo ma le rofa te talo mo Samoa e le whai ngofie ia le temi o esia ua loa tausanga o no nofo vanga I le paua e le whai ngofie le mea tau o le whai ina o le mea le e tāua ai Samoa lo tātou wa ai to toa I mea ia o fia o tau e le li leo fono toe le me tau o tanga e invested tupe Samoa I tama whanau a le atunu a whaira o invest a watu rota maiti o iai le poto mlata mai se le mua e li se vai pala se mea tu watu le sta maiti tilunga a sui foi la le malo fou I le taiminei fau masoloi tangata tapena le tua ele sa ola le mele tapena le fina uso o tatu ele se atua na te tapena ina na tangata se to lua pe to le system le Samoa e scholarship ata maiti every single year e ave I fafo ana tama whanau o le ala le winga o le mena tapena ele atua tama whanau a Samoa I tau sanga uma ai le whapeta pena ai o atu pepese pau leo tangata na tofi le atua la tu te taita ia Samoa vai ana manino tatou I mea e le mawhai ana pū mo I tatou manatu mawhinangalo ai sea o le tāpe nanga le ale tua through us people education system e uma loa pe top 10, top 20, to miki ngā senti fafo e wha waua o ngā skorsipi. O le ale wha moe o investment e fo I atu take over. E fo I atu take over nisi o iei le malo. Aisea, e wha pe nā, so le o langa le tatu te o lai pea, langa o le tatu te tala noa le meta o le atina e. O le atina e development. E o mai fafo develop le mafo fau, ma le wha moe o le mai fafo. E toi fo I atu develop le atunu. Ai leo mai fafona o tu le fauta sanga I Samoa ele ai vai le te leo fa le ton ele sa ola le mele tano to tatu por kalame ile meta ola ile meta o development masuinga te tele meta ola atinae masuinga te tele ele na o Samoa so se atu no o le lalangi e ele to inga system le aisa se langa te o tiatu ai fanau mai e o tiatu lesi fanau mai lesi le cycle le saiko le tau te o lai. Tau te fiu e whe me ia I mea ia. Langa le eise taimi e tau te otu whapea mai ia malilia Samoa. O le ale eise tangata whanau I le tausanga, I le litse furu tausanga. O le ana o le whioti ale la sau. Na o le oti ale la sau. Don't make babies anymore. Le tau te tala noa wha ale mawhau I mea ia. A whapea lai mwhai o na wawao mai whapea na Samoa. Samoa le tatu atunu pele. Ia, o le ale toi eise si o sahane I toi ioe. Mo moe se ungali sahane I toi eise pepe. Sahane I toi whanau mai se si. Ese I ioe. Na o tatou na o le whioti. O le ala le wingo le mena. Ea. E manino I ili tatou mta apure whai. O le wha moe o le saiko le o le ngalue ngā tia elea. E le eise taimi e alu ifo ai le mea. Pe fai mai le COVID, pe fai mai 1 miliona na fasioti ai e tamalo Hitler ia mo meo o Jews I le lalolangi. O e silsila ua mate ai Jews. Le ai.
Leanga o le cycle, e whioti atua, ai whananau mai. E whioti atu, whananau mai. O le wha moe whaera le melenta, o i wo fia, o iai le tala noa. O le investment, investi lea, ta miti oea o onga. O le wha moe ta miti oea o onga. E o atu i sa moe take over. O le upu sa o ale na, e wha ngai upu ta miti. E o atu take over. Ngā ruenga, ioe, e sia, langa e matutua eisi, o atu tangata e suia. E suia eisi. Ai le o le wha moe la lea. Na o Tuilaepa lava ma le HRPP. E tu mau pea se i o mai leoti. E le se sela ina. E le se sela i, e le saola i le mele fina o tue tatu por kalami. A le atua lea na whai a le cycle lea. La le cycle. Life cycle. Fio te atu isi, ai whananau mai isi. Ma i maupena i ese system lau te ioe. Se vaenga le statistics, lau te whaitaua tangata whioti, ma tangata whananau o le aso. N tatou rola i le cycle lea. E le se e le tatou por kalami. Hei oi. Ia, le nā. Le lo ia sili le feitai e ni whai mai ua. A le ma watu wa uma lana kon kalate. Oi a whai contract ni whai mai lea. Ua uma le taimi na watu ai. Le ngatarai le uma. Aua. Soli tū la fono i to tonu. A le lava whai mai e tū le mai whai mai le ai watu malfia. Le ai. O lai to tonu le ngoa o le soli ngā tū la fono. O laua ave mo lia tū la fono. A le malama lama, wha malama lama mai. Se i o se i whai se malolo, au mai se la tali. E manino le lei. E manino le lei. E oi, ai asa ili foi la. E fia ni lo ia ma tau tia le atama mai le stand pai samo. E fia. Ai la tultuli a pua le i e te loa. E pia te pia al mula kapi te pia al All Blacks te le selection. E oi, na sasi a lau o le polo pa uia oe te toi latu isi wet down. Sau le si replace oi. E oi. E whapea nā le whaongaina o le tātou atunu ur te mine pe a whapea o tātou na amatar me o le saini o le contract. O sa moe le taimi mua a o le i whaia me i le tau pipi. I o le nā. A lua tua se ilonga ua e mai, se ilonga ua e solitu la fono, se ilonga ua e... Oe, ona whaato a sui atu le oe. Ai o mai lo le tau pipi mtua i ngā whainga fōu ia. Ia a whaila o whainga konkalake ia. Mali lie. O le mea le nā te taun tatu o ai. E oi. Leanga o tangata ia na no nofo mai lātou, mai le lua se fulu tolu tausanga. O le mea moni lava. E le whaingo fie o na talia le mea e ta o le suia o le tangata tau tuam au na iai. E le o va ai ia Samoa. Pau o le mea va ai ai. Ai. Who are you? O ai, oe o la usau. Io toi ngā tala nā. Aisia, maa whana ma le hitar pipi. E sui lo le whaalongo le leo e whaatonua na ia. Pau ai o toi ngā manatu o le titee. O le titee, aisia. E whaalongo longo la i le pipolka lamele na whai atona nei. A mata mai ai leo, io e whaatanga ui mai le ona nā o tangata. Ma le whaapea o le anga sala le atunu u le ua mataina mai to inga me whaapea. Io e te sila to toa i vaileina. Ai muli ane, au mai le Faafetai ma le Faamalo i leo. Nara winga. O ai ta alonga o le ai ma se mea, ai muli ai o whaia onga. Not so much o students, o whaia onga. O le ara wha moe. E awe le whi au, io e brainwash whaia onga. E brainwash whaia onga. E brainwash whaia onga. Aia e a wha mole ia i lātou o lo o ngutupua a meirunga i aware tari iai, e tu e pēa langa e le whaingo fie le mea o le o lato i lalo. Tu e pēa whapena.
Ioi. O le winga lana o tatu o le mele tau te tala noa iaso uma. Iaso uma. A tau fo i male nei malo fo. Ioi. A lena utala noa tu lesi aso e vala au atu le Minister o le Health Department. Ai pepelo mai la utama lea na la latu. Ai umane lava po taponi i whaituto o le ofisa ele i o atu le tangata na whaatonua le ainga lea e taponi le lato business. Ea, e longo maa lia i a tātou ia mea. Moa ua la ia, mo tātou porkalame a ia. E tatau o na tātou wa aitu toa i mea ia. A whai e wha malo lo, e fia mea le lato whainga malo, nisi, e le ma whaina ngā lulu e whatasi. E te tau na whai i se whaalinga. E te tau o na whai i se whaatatau o Samoa. Nei lore tātou wōpongi sā i lava whapea. E oi, te whaawau tātou mele molo tō whaafonga mai hamu. La tō nei o lo ngā lulu e sā o fo i mai papu sā tapo ia la tō ainga la tō whaiwa. Mari e. O ngā i whafo la lau fo i mai wa o te le la tō ngā la tunu. O la tō hoi la i teimi nei. O le ngā lulu e le wha moe i ainga. Tau singa o ainga. Whape hoi nei whanau a o ngā me uma whape nā. Pea an sirifia. Ia o le wa nau atu. Ia pe ele ngata i. E pe ia o le e sau le. Fasa solo. Pe ringa me se lisi la wa fionga le. Ia le fa solo me se lisi. Ia no knowinga. E lo pe o tu le vai aso. Ia ka po vai foi yo. Walrus. Pe ka fa pengan mere tau vai atu ai. Ale mele pe e matauna. Pe ia mataina i meio suspensions. Ia o me foi o foi regal malo. Ma vai atu tu non fa pe. E pe o la matanga le tau vai atu. A mata suspension. Ai vai foi. Ia o fa terminate lo. Ia pe o me fa pengan vai. Ale pe e mai tu tonu mai tangata wai tau fa po consultants. Eu te dei loa masalo la e so al consultant ma si o e loina. Ia te o da tau vai atu me fa pea. Le si la fia le avion tai tai. E I fainga fa vai in fa tau to fainga malo le chapipi. Ai fa fainga no tangata nei o con karate. I va pe consultants. I fainga fa vai mole hai ai no tangata fa pea. Ia fia lo hoi la poto tongi ni tangata. Ia pe tu langa na fa fon va pi to isa no anga le fionga tai tai. Ole kula mka Vale o que vai a ku ile si loia le isi loia ia mai ku ele se ku langa con el malo. Alo no se me pera casi la le mea mama ku ku pele ku mama solo mai fenga wongi. Marwo ku ku con ya kule casi la le mea que le faingo se le ngi el kako malo. La maka ku mai e malo mai fafo ole polenga la nga wa e ai nga lunga kele ale malo yongo fale kon nga fai nga ilola e ma meo o con kala kele foi fai wala o ki umma ya I o nga ele o mai se e malo ngai yang kupe vai mai kwa fale kon wan mele wa wel malo al pa wan mele o mga kupe mai fo le kufa e kufa le so nga luenga longo ia sa wa fonga mai ia le la utatu o tu inga me yo le o le masalo salo vale le o te le lopo ele lo ia tuale so fa me o abe ia tu pe tu tongi ai ha lu tu per malo fesa wai ma fo fonga ia o fe sa wai o ma ai se tala le tupe what wai se tu tongi o ia tangata wa ye se tala tupe wa fola atu e ye le tupe le wa tong ye le lo ye le mai tuapo ai lava le lo ye le tanoi e mata utia a te sila fia fo isa mo na utala noa tu le lua tolu aso I le meta o le natura le tau te orai mena le tatu tali e tanta ye feita mai langa fo yo le lava o te fai atu lava uia a walu te whanongo I le tio ia la te langoina le hei tar pipi. Pa wasi au me whai ai. Without a word. And I just put my ear. Listen.
Ia whaalongolongo. Le asa o mea o ngā ia o ia. Ia e le te tau foi ona o wita. Aisea, o le natura o le toifua ma le ola le tau te ola i Samoa. A foi lana o whamatala, a whapea o le population o Samoa. E to o lua se lau tangata. O le example o le o te watua. A whapea o le population o Samoa e to o lua se lau tangata. E le ai so mai le au soe. E o mai le whaavavau mo tatou wheo tifo. E whapea ai. O uma le lua se lau lea. O uma i le ital pipi. Pe o uma le lua se lau lea. O uma i le fast. E le mawhai. A whai e ora se lau iwa. E ta tawa ona i to tasi i. Mai o te whai atu. E oi. A e le mawhai ona tupu le mena. Isea o le natura. A whai la ta te malama i le natura. Mena na whate o te tali tangata le ita mai. Aisea, langa i te pulea o i lau palau vale. E langa e te le au i le mele matu te awai. E te ita i nia matu tala. So, a tatu malama le natura Samoa. A wani tatu tali iai. Langa o le natura le mea lea. Tau te whiu aia. E le mawhaina o umare to o lua se lau o le population Samoa. Au le ita pipi. Pe o umafo i le lua se lau lea o Samoa. Le population o Samoa le te watua. As an example. Ioi, au le ai. E le mawhaina tupu le mea na i le lalolangi a toa le nei tatu te ia. Isea, lea na tatu tala noa i le natura o mea o le fofuanga. E le tupu se mea whapena. So, e mawhai ala na tatu tilo le natura o mea. Mo i la tau ia e lango ina nei tala pipi. Go for it. O iai. Aioi, a ia malama. E le ta taunau tau whaaleanga ina le malo o lo tūla i mai i le taimi nei. Ta lia man Faafetai e iai le isi taimi. There's another time for you. Pe a whailena e tau te sāwa vali i mea i o le ola le tatu te iai. Ai awane i o tatou wa ai atura o parau vale. Mani tanta no i. Tatou i taro le iai. Aisea, lang e alu fo ila o ele ten. E te whaalongolongo isi por kalame. E whai mai i le mea le tatu te. E te langona fo i le tinga. E te tinga fo. Ar whalea onga le mo tatou. E oi. Tu oi pea sau palau vale mai na. Pa wale me tatu te loa ai. Tatu te loa ai le vaa. Ma le whalea onga e sau ai le tangata. E oi. E pa wale me tatu whaalongolongo le lei. Ma lia i o le mele te len tatu whaalongolongo nei ai. E sila to alawa i ai. Le ai ma se constructive. Le ai ma se mea whapea na criticism o sau ai. Pau le mele o mai. O le porkiki e mawhai e manuva. Ma fau tangata whaalongolongo. Ioi. Le au whai ngā luenga le malo ma whaaleanga. Ia le malo fo. Pau ana mele o mai. E le o au mai se mea fune le tau mwhai e whina o mai. Le mea ana whina o mai. E whapea mai. Ali i whia mei. Na tau o mai nei a whai mai e a. A leo matu whaarongotu leo tau talia le loan. Ioi, e leo se mea, ioi, a pi o le mea le nā. Le loan fo le toi whai e le wafu. Ia pe whapea. Ali i whia mei. Le ala le moe o le tupe lena au mai e New Zealand ia o tau right after the election. Ai se ia pe o e lu i me fapen. Ai le au ngana no mai mala o mai lunga i ma au mai e fa ma salo i ma lote to i fo New Zealand. Sita mai sa moa fapea. Ai ma New Zealand te le fapea. Ai o le te le o le atunu. O le te le fo le na o mea e ta pena i ai le mafau o tangata. Mai o le mea manino le mea le na Samoa. Eoi. O le lai titi au le ia, e lai titi fo i le vai e tuu i ai e ta ai. A te le ia, e tuu i le samilo loto e ta whao ai. Eoi. Fo i lea o te tala no atu i ate o tō. Po le ale popoto tatu ta maiti Samoa ua tau le langi toea o le pai atu i a Iesu le ata mai o tami Samoa, le poto o tami Samoa. E le whaawawina i Samoa lana poto. O le whaamoemoea, e ave i le vaitele. E ave i le atunu tele. Aisea, e lau tele atu le malama o atunu tele. Ioe. Tau te whiu e whaile whaafia poto i mea ia. Le fui tala no mele awari ia.
na investa i le atunu ia le ori ia tano mai nei si vanga ai ia le fai interview a le to lua le tai ma le sui tai o le investment le malo ia sai fa fona lu i tupe le atunu fa a o ngai ia ese sela ia e tatau ono tatou mautinoa le natura o mea. Lea la o tatou o mautinoa i le mea lea e whaafonga mai. O le tatou o i le vaenga le whaupwhai lea o tura i mai i le malo fōu. O te leleo ia ope na sui o i le taimi ina ua alu le mea lea o lea fo i le tau le mea. Le road show. Ai o te tali tonu. Nei tama i tangata na suia i le road show, pole le aifa asesi. Pau telo tangata na suia e o ese malheita pipi, ia o mea ia no tala noa tue le amtanga. O le vailusi le na pasi atu le kominisi i Samoa. O le ale vailusi, ua fia pupule tangata. E tala noa mai e fia pule, o le whaatonunga e sau e fia pule, o fōlinga, o tala, o upu e lalafo i le atunuu e fia pule. O ina na sui ai le ioe. Le tolu kuata o tangata. Le mele le mana ye le tatu whaalongolongo i le mele tua tatu whaalongolongo. Tatu wa ai le tui ngā polo kiki palapala lea o lo whaongainga. Whaaleanga tangata, tau whaaleanga, An se whaaleanga fu e tau whaaleanga, isi fu i tamaloa. Pei o lato. So le whaaleanga, o le whawhine le mea, o le tina le mea, te ofu se le maa, te ofu, Sole. Ia. Lena, tasina upu sime. Lena whaonga nei mai e ai foi. La wofo. O foi si sua fo la wofo. Fai mai le tala la wofo lena au mai nei. Ia. Lea pisi la to mera o mai a mata mai i lea suspensions. Mea kau suspended. Ai umane lava o terminate. A mata i suspension. Ai fa il termination. Ia whanutoi. Lena whatua sa unoa nei ai ai ala leo au mai. Ai a whaila o terminate le service ale atali o Tuilaepa. Ua tatau, se lau, se fulu pasene. Ai sea, a len tatu tala noa le natura. A lea na tatu tala noa le natura o mea. E le mawhai o le natura o mea, e le mawhai na sau Oscar lango i le minstao tupe, a tia i le manawa na whanau ana ia. Po le a lava whai mai o te sau e su e ia Manuia Samoa. Se i sini feta taun tatou a onga le natura. E se i sini fea ngai ma le natura o mea na whai e le atua. E saulo i Oscar whai mai o te alu te wha maoni, I forget about my dad. I have to do this for my country. For my family. O lea, e matango fia I o le latu o fai se fono o whapea mai le minsta tupe. Se ma maori mele whai Tuilaepa. Lea o tamu whai Tuilaepa whapea. E longo le leile sau whai o nature, natura o le soi fuanga maleola. E se a whaila o turi o whetaui. A whai o terminate le service. Tala whea ngai, aisea, natura, a le tau te tana no isiu, tau te leo whai atu a mea na turi o le tatu whaite nei. O le tala noa mai o le natura, e le sili ae I le tamalea, lona lofa I le minstao tupe, ma lana ngā lua I lalo le minstao tupe, na I lo le manawa na whanau ia le lalolangi nei. Tu iai o le se vaele o te whai atu, pe sa o pe se.
E le whaia isi whawhia poto i le mea lea. Eoi. A wala lana terminate. Leanga o lea lava la tuene whaise tala alon tama. O ta tauna e whamawai. E le tai na tala whea ngai. Eisea, e tala noa mai le natura o mea ia i tātou. O lea le natura. E le silia e asisi tangata e le manawa na whanaua oe i le lalolangi le nei. E sa ope se. Eoi. E le tataula, e o ofo i tangata i e langolango ina le a foi. Ia le heita pipi. A whai e malama i le mata upu lea o te tau tala toi i le te minei. O le ale mata upu. Mea tau natura o le soifuanga. Eoi. E malama i loina tangata. E o ofo i atu le epa. A whai e malama i tu le epa le mele. Sa o whai ngā fia me malvaenga lo i. Eisia. Nga e lofa lava lo uatari i atea. O a uru tangata sa toa levan tau whai se upu ia Oscar. Alu e whamawai. Eisia. Pe a whai ua tala noa mai le natura ia i tātou. Wa me mo ia. Ana o sa uatari. Wa lewa ne whai se ia vanga nā fo i oe. E te le malama. Ioe, i le natura. E sa ope se se. Ia. Faafetai foi o te faafetai ioe. Ai vai. A whai wa terminate le service. Tasira lea whinaunga lea tele o le a whinaue nei. O lea. Langa lea lawan whaalongo sa moa. E le tu file muina e Tuilaepa pe a terminate le service alo natari. Ne ai. Le lava na manino taunuanga o e tuli Oscar. Ai tuli lunga o tula fono ma moni ioe le mea o te tatonu foi la. E le vale lea le malo fou o lo tula mai i le temine. Ua va ai totoa e le mamai foi tangata lai no nofo mai i le malo fou. O lo ia, ioe, o fo mai, o tangata ta mamai. E le sona tuli aisea, o le vaenga whai, o le malo e sava vali le tula fono. So moa ula vai a whapesa o tele i wha malulu atu tato o mai mo, o tele i wa ai, o tele i loa po le hale latest news, o leo o mai news a mato me Samoa. Ni te o sau i mato news sa ola le tala. Ai o tele i maua. Ai a whai ua whapena o na whai. Ua ta tau mao na mea. Aisea, whamatala mai ele natura mena. E tau le whamatala mai sesi a teau. E tau le whamatala ina tu ia te oe. Pe a whai ua e manino ele me tau o le natura. Le nature o lea. O le fofoanga a le atua. O le alfe me ia le fofoanga a le atua. E le silia e a se isi mana o, se isi alofa. E oe, nei lo le alofa o oe i lo tama ma lo tina. Ia. A wala nei na terminate le service le tamalea. O na ia ofo i a Tuilaepa ia. E le o malama i le meta o le natura o le fofoanga. Ana ua malama Tuilaepa. Ua lewa na whaatonu lona tali. E alu e whai se whaamavenga. O le lava isa, o le lava fai le ngā luenga whaatau te e. E le o iai se loto whape a mea, ioe, talia ia le mea ua o mai. Tātou ta pena le lei tātou e whaatau tō tātou, pe tātou tō e o e tō e whai le tātou ta mai pāloka. Tātou mai role sauni e ta pena tātou o le itua. Ngai, sorry, o le te minei, e le ta tau o na ta ua tātou. Ioe, o si itua ngai. Whamalu watu. Leanga o lea tau te tala no issues o te leo tam whai e tala no atu. It's a personal life o se tangata. Taimi umala wore tātou porkalame. Ea. Tātou te o issues. Tātou te e lema whaina personal le tala noa a le tātou porkalame. Ia. E ala le tala noa. O lea le tala noa atu le natura i ate oe. I le termination no sa. E se fe menga so fina ngalo, o le ale tala pe a whapea o le tangata te malama i le natura, o mea o le fofoanga. Le ase tala atu o le natura i ate oe. Le ase whamatala atu o le natura i ate oe. Le la tatu tala noa i le mele ua,
Langa walu le nei vai aso. Male na vai aso. O tūlei mai pēr le isi ule olea. Ole mea ole whamalo le tū mau. Po le suspend o ila ua i e tōrua. Ma tau mai ai ioe. Au mai e tu tonu ma māsaru salonga e whapena foi o nā alu o i foi le suafa o le lile komsina i whainga palota. Whamanatu mai whamole ioe. Sosoni mai i o tātou ingoa i suafa. O i foi suafa si lile sa a minsta o whainga palota. O i foi. Ioe. Nā ua mai ia ua mātou whaalongo i le siu whafonga. Ua mātou le misio. Le misio. O i fōre sua whamatai se ioe, le misio. Ia le nā. La tua ia whapena. Ioe, lava le misio tatu tanoi mo nei teimi se i toe. Ia le nā. O le ala tatu me o le awhai ai. O le afa pefe nei o na whai, e le malo fou. Se malo, se healthy. How can we make a healthy government? I tu inga tangata whapea. E le cooperate. Na, Faafetai pai, whai malo. Le ai o te whaalolongia pēr i lātou i o lātou sua whamatai. Le ai, whai malo. Whai malo, e oi. E whawhewhea o na whausia se malo healthy. Mō tangata nuu, e whausia i tangata e whewhuli tuai. E whawhewhea. Whengofina maua tatou tali. E whapewhea o na whausia se malo mō tangata nu o Samoa. Ini tangata e whewhuli tuai loto ma mawhauwhonga. E whapewhea. Se tu ia pēna whapewua iei se tua ngai e lātou te e motivatinga ia le malofo. Le ai se tua ngai o iei te minei. Pa wale mele o le tau ai maa atu i whafo. Whatupu vevesi atu i whafo. E oi. E le o iai se official. Mea tau se official. E oi. I tua ngai. For the opposition. E lo iai. So far we don't have one. E oi. E sa ope se e le natali o ta se atu. Ia le nā ese Faafetai tele. Whai malo Matthew Lemisio. Faafetai. Mana ia. Lea le whemeta iu emi. E malama Tuilaepa le natura. Ai rona pona le alofa. Mai o te tatonu foi. O le lau te lenga lava le nao tātou o lo iai i le teminei. Tātou te iloa le natura ma le tala noa mai o le natura. Tātou te muso e sāwa vali ai po le ale mele whemele natura iai tātou. A wā e whai atu sao pēr tātou porkalame. Ana whaapēla e eise alofa e Tuilaepa. Ua whaapea atu ia oska. Alu usita i le mea lea o te whai atu. O te loa e te alofa ia tea o louta maa. Ai lem whaina e whai a whaapea le malo. I lem whaina e nofo whaapea i o e ma whaale atu toa ai lau tautua. Alu e whaamawai. Su e anesisi. Ai te sila fia oe. Ta ilo foi. Ai foi pe ana iesesi e pe Tuilaepa. Le hasa u tali pena whapea o whanatoe. E ma whaina tali whanatoe i le natura mea. E ma whaina tali. Ma whaalau loa mai ni tua pea whapea se tali i o whanatoe. E a au. Ana whapea so ua tali. O le ala wa ai i le natura malana tua lalo mo i tātou. E te le Samoa le a whaina o le natura o mea whia ngai mai tātou. E a oe, pe a whape o lau tama le sau whai mai, se minga sau tali. E te whai atu se ngai aru loa e wha mawai maranga i oe.
A fi te lo fai te au alu fa ma vai mana ngano. Vai le challenge le amai mo tatou uma. Ya le lu i le wa mai. E me faina e faia. E me faina e fai pe fa pe sau tama lo sau fai o le tulanga mawarunga. Lea le fai tu lau tama. Sauia ma lo lo e fa ma vai asa. Se mangala sau tala e mi pe fa pe o ele tu po mele. E te usita ile natura pe te fina o pe ile mele. O le mele na leo te fai atu ai. Tātou talia le termination. O ai paula na awala mo tātou. E fai ngata na tātou talia le natura i le vaisua lea. Aisea, langa e mua tātou tilo i o tātou tangata. A foi le fatu te mua o ta mimita ele si tangata lo tatali lo tama mua mea ya. A o fo ila ina tātou e fai ni mea. Everything starts from me, from you, from us. A mata mai ia i tātou. A fai te mimita, e te mua mimita, fta mimita elo, e mimita to lo to rua ua leva na sau fai martini. O inala, fe tau i le iai le termination. Aisea, e fai ngata i atu i le epa o na fai atu. Tali atu i lungo le natura. Yes, sir. E le fai na fafia poto i se tala noa se si i mea ia. Tau te olo le natura o mea le olanga. Mea le fofoanga. Ni ole na. E te vevela mai oi na mau yo. A fai la o sau tamale sau fai i tūranga le. A fai o sau watali. E ma fai o na e fai atu. Alu, resign. E mi e. Manuia, ia, Faafetai, ne lei. Ioi, o mea exercise ai o tatou mafau. Ioi. O mea exercise ai o tatou mafau. Ina ia mawhai o nā o ina le lei ai tatou. Ai, o mea na, Emi, mea na uwhinga tai anta lia Tuilaepa le mea. O le whaatonu o lo nā tali. Tu ua se tuli. Aisea, e nau e nofo elo nā tali i lungai o. Le kea il fai mai o le natura. Le ai. O le natura, le ai. Fai le mea le se ia tuli mai. Ona ufina woti e rola ia le il mele. Talo fahamen, malo le mafta mai. E ai. So le mea le fina wina e. Te lo nei mea uma tu le mai. Te lo fina wa inga e fina we nei. Me i Samoa. Ai ala na li lifa le tātou polkalame i. Ona o te taritonu. O ina i elfina ngalo o le atua. O le mena whaia e le atua. Le mena lena au i le vaenga lea. Anyway. Tā toi whaawau le tātou vaenga lea. Ia, ona whaua mena i le whaau mai tātou. Winga ole a unga iai ia ni ka ngaka o la foi le whalangolango i le au kongi la fonga i fafo io menga i le misi vai malo i fafo o le kulangala nga i menga i kawanga mkwa whai keke le malo i me whapea o leo mkwa mangingoa nga whapea foi nga whaulaula le whainga le whakaukonga i lalo le whale ie ai umange ua me moi o le kulangala le il mele makanga ma le faalu mainga le aluengi kako e pe o le alue e pe fa pe ia mai il vai ale HPP finka ke le amako su no se me faulula ele finga malo lo kula ngai o le finga malo le fale ie ai kawang fa ai ke e me fa pe la ngai afi ele nga la koula afi ai afi o mai male ku akon il kula ngal Ia, o le saufa fonsa mo i vaenga lea. Ela ator tau sanga. Ator tau sanga taluna uma le vaenga le pat. Ai tu te va aisa mo. E le mawhai. E au mai pea. Lea la wafia. Lea la toru sa vali le masina o le malo fo. O le lava e whaamanatu mai pea. Se i ho afia. E unknown.
E anong le tali o le mea le o mai. E feotia malatou le mea lea. O le ale mea. Whaatautonga I le whale ie. E le whaamangaloina. Aisea. O le natura o mea. O le natura o fofong. O le ale natura. Ti ngā le mea o le whaia ina. O ana whea foi. Aso lua se furu ma le wha. Lau mata. Se whaamone io e. Nei, o e tātare Lily Rose. Just leave her alone, please. Tu e pia Susana. Tu e pia Susana. Whai ai. Tangi ia Maria lona loto ia na nai fuale o ia. Just leave her alone, please. Yeah. Ia, o e whafonga to le alme mubuli lenta no mele tamaro le uanga lotia. Ai, sorry. Ia, si tatu. Ma no ma wa tu fam talanga fa pe o le o ma wa vaenga la ia nisio tangata no mai saina fa pe o ave fa fo ia le fungo te mai lo le pole ale sa fungo wanga lo ia te mele ia. Ale mea pe e makaukia. O le ofu o la uri ma olo e o la ipe o la pe yengo la ko mai fatiko. Ai le kula fengalo nga kasiale le mele o keilo. Laio e makai ku pe fa pe feng fai el sengale. E ave fo inga la u me fa lilo. Ma o le te mata le video ai ia le body language e te ai ia fofonga nothing but anchor so o le mea oi o le tautonga I le whale ie se vai lewa mata lewa o fia me yuni o le masina nei yuni ulai au kuso se tema ia o fia nei masina taluna na umar whatautonga I lalo whali ie o fia si tape atu le fai si umi o sa vali tasi lua masina au lea lava e taulangi se I uman tatu to e tula ia le I mo meo paelo wa whingo me mamao le ua o ieri tanoanga. A o tatu I la whale ie. Na o wharongolongo ai ana nafi I le whinau mai o le ala. O le vaenga lava lea. I le whinau oti mai o le ala ia ma tamata I o vise kota mai ava. E le mana na o lato e whaatau tō lato lungo le. E se fonga fitalai. O le mawhauwhanga o lato. E I liko le whaatautonga o le fonga fitalai. Lea lava e whinau mai, ma whinau. Se I vanga nā ua whaatautō I lato. E le au o le malo. Whai atu. Ai hala pe whaatautō. O le uman whaatautō ia lea ua o tulafono aia. E le whaatautō ina whai pule. O le maota, ese au le malo. Pa wai o tangata e whatautō e le au le malo, o le whongwhitalai mai panmia. Sa uroro o le whongwhitalai sa au whai I lona na fua. Ia ma whai au tū whatautonga o le loto whamaon. Ma nei e o whamana mai na pali. Ia e
te malangi, te malangi, o ia vaenga. O le fo ita te whaitau ta ita. Tato mal, e whai mai vise kota. Lia ia ese ala mala malama o le tangata i li, tutonu o le pale mene, ese ala whaitau, tu sa pete whaitau, ai a se whautala i itala. Rongo winga tu sa pete whaitau, waru tau sanga ato e whaitau i le ta iala ma le whaivai o Samoa. E le mwhaiana sili atu lo tangata sai tutonu o le pale mene. Fina unga nā tō lua lea. Ioe. Ai fina mai le whionga le ala. E le whaatauto ina i lato, mai le whaatauto ina i lato, e se whongwhitalai, sunga i le pali. E sea, o lona manatu. E le whaatauto ina, o lea lava e mai whale ie. Lea lava e au mai le whale ie. O te ofo i mawhau whaunga o nei tangata sole. O le lava whai atu. O aina le o mai ei tangata ia. O ai. Te itali mai a whesili e whai atu. O aina le sa waile au le maa lo i le whale ie. O aina le usita ia ai i oe. Ele li le whai lau tusi le whatautonga e o mai e whai. Ai se ana le sa waitu le epa i le whai. Ai se ana le sa waile lo i sili. O aina whai ele mele. Na utou mamai, pe na utou whai malanga i seisi mea, na mafua ai o na utou leo mai i le whatautonga. Ai se a, ioe, ai se a na whaonga ai nai, le doctrine of necessity, ai se a, te ia whaonga. Na mafua o na apply le doctrine of necessity, ona ua outou leo mai, ua outou whaatau tee, ua outou te tee, i se whautara ia. Ele ino nofo na nofo foi, ioe, na mafua o na whaonga le vaenga lea o le tulafono. Doctrine of necessity. Ai sea, langa pauna me whaonga, ua tau leo atu. O tau leo atu i o le mea sa whaatonu nai o tau, e le whamasinonga. Ai la tau o mai la whai mai e tu te leo atu e whai le whaatautonga, e sea ona e le whaatautoina o tu sea o le malo. O tau ma le au le malo na usi tai atu le au le malo i a te o tau. E sa ta tau na tu i le au le malo, o whea la le i tatu. E o ta mai titi le o sia onga le onlanga ma le soifuanga ato e loa le lei al tangata te e mea. Ala ni la o to mai fa me se ivanga na o na ala na fa onga le me le notary o la o ia na fa tautonga. Ai sia na fa onga o ai yo e ai lo la sene fa ai mea. Ai se ana whaonga ai le laisene. Ane whaonga uto watu ora so muri leo le whasuma le lima aso hoi lea. Lea lato te tai la vai le mea lea. Lea tu te whaali li ia ia le nei mea. Ai le se mena whaise na whai lava e outou. O outou lava na whaia. Ele i whai atu anisi. Yo e pe fai atu se komisina o leo pe o outou lava na te i mea ia. Na tau amata mea i lea. Na tau feo sofi lava au saure sui i na tuto tasi e to lua se furu maleo noai. E o mai le tai au ai tau wou le valu apo ave le sui na ave ese. Wala. O ai la le amata mea i nei mea. Ai la sanga fa pea ia fa pea. O le manatu e o tau so le Vale a Samoa. La sanga fa pea na o tau, e se vai o fa masino o lo ia, ai tu te fai mai e siri atu lo tau loa o tangata na fai e fai unga, ma ta u leanga atu ai fa masino. Oi. O aina a mata mea i nei mau mea i tele. O aina, ai se ana le sa woile au le malo. O le whatonunga ai.
Nai malama uma e o tau. Ele se whātonunga alana masiafo, polon fatua. Al whātonunga ai, whātonunga o tau. Whātonunga ale taitai, le tu mausai ai, o ia e whautuaina le ao le malo. Ia, sau lea, le sau e matamaitai le o suspendat ngai. Le o whai mai e more suspend as a muli le termination. Ai se hai ma foi na terminate. E lo se la mele na fai nei. Ai a weta fefe. Ka fiola e sole. Ka le lope fa fefe la nga fai ngi ko inga fai nga sole. Ka fiola e sole. Tena na mai ale fina woti fa mai ele mau te leo fa ia. Talo sia le aso. Ioi. Kalo sia le aso. Samo ai. Fai lau fai unga. Fa tatau. Ioi. Fesili ile natura. Po le a. Se fai unga mo oe le na e te sauni e te alu e te savali. Pe te fast. Pe te hita pipi. A fai te malama ile natura. File mu le fale. File mu le fale. Ma e tatalo le fale. Ioi. Leanga e po lea pe tau sa mo pe toi tau yo e pe oti se tangata. E te loe. Nā le ata ia i o le natura o mea o le fofonga i a tātou. Mai loa ailu tātou valea. Aisea, wa umana whasa o roto tātou e le atua. Ai la toi o tātou i le mea tau lea. Mea tau le whaavare valea. Aisea, langa tau te tala noa lo le mea tau le sa o roto. Ai fo i le te tala noa so atua o le loto e whaasino i le mawhau. O lona winga, e ala na sa o loto tātou, ina ua sa o lo tātou mawhau. Sa o le mawhau, sa o loto o tangata. A sa o le mawhau tan Samoa, e le toi fo i la le mea o le polonga. O le alme ta o le polonga, tausi poloa inga. E le o tātou o tangata tausi poloa inga. Polonga e sau le upu poloa inga. Malmalama. E le mawhai lana, e le sa o loto o lo tātou, leanga mawhau tātou. Eoi. E le sa o loto o lo tātou, wha le tonu mawhau tātou. Fia tātou to e tau, eoi, ma whanatu o whana mai i, eoi. O le mea na e maua i le leanga o le mawhau, pe a le sao le mawhau. Pe a se le mawhau o tātou. E tonu ro le mawhau tātou. Awane i sa vali e tātou le ala. Awane i sa vali se isi le ala o le aso e usu e le fono sa mo e whaalawe lawe i fua ngā ruenga leo leo. Ma tele i fua, ma whaala i tua, o le pepesi wha mai. File mū le tangata i lona whale. Eoi. File mū le tangata i lona whale. Awale o fua i ta ina. O le o fu ta ina a fa te lofa i lo ainga a o ta se o le tangata to tasi aua a o ta se ina i tātou sa mo fa mole e oi o le ngani la vale ta por kalame ia te o pe a fa e moni lo lofa ia samo a o ni o tātou o i se i o ta i fa tangata taua i tātou e oi. Na sanga o mai ala fai mai ioe. E sanga o mai fai mai a e sori tu la fono. Le mesa fai e lalo fai e. Ia le tuai atu. Ke o mai la o mai aise a na fa ngai le tu la fono le wavatu. Aise a na fa ngai. Le doctrine of necessity. Aise a. Aise a na fa ngai le fo e ula pe maula pe i le ngali o le malo na fa tau to i le ngali. Aure ngari e ele meta o le public notary. E late e fai ona la fai le tulanga o le fatautou ina. Musu le o le malo, musu atu le suiau. E oi, ora fa pe fea on fai. Le foi la o lote mai le iai o le famasinonga ai tu te sila fia. O le iai o le famasinonga i le mela. Le na manino. Le la fai mai ia i foi.
pe a fe pa pen tu fa longo i le sau no anga le ala fai mai ala fai mai ala sa tau ona molia ioe le malo sa tau na molia fa misinsili i le latu lote le au le fai toa a te role me mali e fai lana tala ia i le lo ia ai na ona ata la volta mai tai o ai o mai ava vise kota e le mamulu mai sana tala pe i mai pele ai ai sia malama le lo ia tu la fono malama le mena latu o le tama lo le famasino se iva ai tino ma pai ona lima ua loka le fa ai o so tu le tama la mo i so le fe mai pe me mo lia le famasino sili ua latu ia lote au le faito ta fio la e so ta fe so o fea me o mai to inga ma fau fonga so le ai e alu ale me e taua waina soso i mali mafau fau le tangata ini to inga fe mai e avele le losu e avele e afo e mo lia tu la fona fa msinsili ina watu ole mali la ata le pona fiu e fa sufia tu na toi atale fa mai ia sa fo o vise ko ai sia mala le lo ia ta na fa mai le tala ata vise ko ta ma fa mai lan tala ia ni tatu fai nga mi café sole Kafiola eso ni. Ai, my goodness. Sole, sepe ole atu o vale e fa nga tamasese sole. O fengi me le ata mai o fa masino. Se ia luatu ai o not only to eyewitness, but he need to touch it. Se tang pa iai no lima ma va ai iai e sa o ua loka le fali. Eoi. Le la fa o la tu nga le fa masino e sili atu lona tamai man fa ilonga ia le ala. Ai oso mai le ala fa mai mo lia. Mo lia le io ina wal watu foi o pa il fa to or fa fon. So le o makua malia o tanga so. Tone. O le matua malia o tanga so. Ale mea that was so funny. O le fiu fa atu ya vise kota. Ana na ata vise kota le lopo la lantali fa mai. Se mai ma pena tu tilo la por calamina. Na le ata vise kota ma fa mai wale fa mai vise kota. Ya. Li ata io fai nga mia. E mali se o ata le mali o le mea. Sorry. Ai we ka fe ka iska ku pese yo mai ka ku foi ia pe atu marka ku masingi o ka fio lai me fu dale la mai se ka ku pese le
I'm Talon, and this. O le kaimi o le salamo, kaimi o kako. Mana ispesi. Mo o mia e tātou tamale o le atama. O le pāla lasi furu nalo tātou tau whai salamo uma. Masi iso ia tātou te whaalongo te tā, o tātou mana tua pēr. Le pia ona u tau mwhai atu tātou ai ngai ni. Ngone pia pia. Ta o toi pia Susana ma i nātou po oi lava o lo o tau mwhai whaata ma ia. A foi a whai tātou te malama lama le nātura o mea. Ua tātou te ita i a Susana ma i nātou umanai whaaleanga mai tātou por kalame. Io e tu oi pia i nātou. I le mwhain tātou i oe uma i se vaenga se tasi e te tau fo ina yeisi se vaenga i oe sala ese. Tātou wofo i tātou i vaenga e langolango ina le i tā pipi. Ia nan tātou wheitam, tātou nofo. I oe aua tātou te ao. Tutau i whanaonga tātou ia onga mai i. Nau no tātou matamata lava, mau tātou wa onga ai. Ai aua tātou te tau mwhai e whaaleanga lātou fui por kalami. I oe. Ia, o nea tau te tau mwhai pera tātou se wha umare tu titia umare tātou video leang whai tātou o le la aloki atu i le meo le peina o pai e le whale i e se ia wha malama le mafuanga o mea uma wa o le lato mafuanga le whai mai e le fifi ona ua au mai le whai unga le wha masinonga e soli tu la fono ia le afo ia le whai unga le na au mai i lalo le whale i e ai leva o le whale tonu. E leo wa ai le lau te lenga o le tali a toa, na o le amatanga o le tali. Na ua whaafia nai, ai o mai loa le tali a toa le na o mai. E le ni mea ta o siu. E le ai ni mea ta o siu i mea o whaamsinonga, ma mea whaapena. A fo ile na uwhai atu sa mo i ate oe. Tasi le na upu sa le te tau lava o na whaongaina. Tasi le na upo le ngangana ai se alanga tau te tala nolo i le siu. E na o le mea ola i elon siu. E le ise siu o se whaamsinonga e le ise siu o se tangata. E te sila fia fo ilan mea tu o le mea siu. O le mea le nai mua sava pe a whaile fe au ale mea ola. Mea na le una ule tale eina le upu siu e whao ngā i le ngangana o mea i tonu o le atunu. Langa tasi le nā vaenga o le ngangana le mi ngau pe au tatu whaangaina le upu siu. E leo se upu tala whea ngai. Nā tau tilo uma, tātou na e whai tausi ia mo meo lafu povi, ma mea whapena uma. E whai lor whea au le povi me mua nā tatu vai. O leanga, o le siu. E le tatau lan tatu whaangaina le siu. I mata upu tala noaina. Ai ala foi lana au mai tala noi. Ona o nai malama i le me tu o le me ta o siu. Me ana no tala noa no leva foi no tala noa tu tatu por kalami mua. E fa tete i upo le ngana tatu te whaangaina. Leanga e le i au mai o te siu na au mai o le tali a toa lava. So fai tau lava hanga o le tali. A e i o fai tau uma. Ona manino. Ai le na o le malama i le tali e fia malama ai. Ai mumusu e malama i le vahanga o le tali e mumusu e malama ai. Ona mai role tu leile me fa me so tu la fono ne ai. Nai ana manino le tali a toa na o mai e whamasinonga. Fai ngo fia foi la ona malama. Ai afesili. O ai na tupu ai mea ia. O ai na leina whao ngā le doctrine of necessity. O aina mafuena whao ngā le public notary a le rungari. Ai se ana mafuai mea ia. Ai se ana mafuena whao ngā mea ia. Ai se a. Ina ua utou leo atu. Se ia latu fo i sesi, ai lea latu lesi, misi lesi, ai pe whaise tonu i alu oe, ai so unofo se i pore hali, i alu oe o urua anofo. Ai pakale mea le o uma. So it sounds like a plan. So mea nai le vale ai sa moa. E whaingofia ina manino sa moa i lea. Ma le tau mawhai, e tau mawhai, ma tau mawhai pēr. Ia na, sa ori i mai te fia. They refuse to comply.
So le mea tonu ale nā, ua musu le mafaufau o le tangata. Aisea, e ita i le whaiaina. Vai se whaingofina malamalama. E musu le mafaufau, aisea, e le talia le whaiaina. Na tau mawhai lava lea e pou mai ni mea ea. E whaiaiso latu sao, e tau sao inai i lato. Au a vealo latu nau mai. Ma mea ua manino ai le mata o le vai. E ta tau, yoe. Pe afa pea o lau le whaitau le tulafono, ma le Fasa 15 aso, e ma lau whaitau atu i le tulafono whaavai, yoe. E ta taunu toi foi. Ai o te tatalo, pe tutusa, lau whaitau, ma le whaitaunga, a le fonga whetalai o le maota, ma le vaenga o lo whaatari mai. Yoe. O lau whaitau, langa leo o tilo, ai se ana le sawai i le almalo, ai se ana le sawai le loisili, ai se ana le sawai ia le whailautusi. Eo ai. Ai se ana le sawai le whailfongwhetalai, ai se ana le sawai le minsta. Ia le tatou le sa whaimapare mia. Ai se ana momono i totonu ia le doctrine of necessity. Ai se ana. Ai se ana au mai ei ia le tene le public notary a le ungali lea. Ai se ana. Ai se ana whai ai mea ia. O whesiri e tauna tani tātou. Ai se ana na lene whaonga le necessity ma whaonga ia le notary public a le ungali. Ma whaonga tu e merung. Ona o le ungali e iai no langa wa alena. Ona pau lea o le suru whainga o le malo fau, o le tulafono, o le doctrine of necessity. So e liko mea i o whaonga. E fua i le tali a toa le na fufu ioi. E le au mai le tali o le vanga mo le tali a e inyo na siusi. E le se tali whapena. E le au mai o ni siusi o le tali a toa o le vanga umale na o le tali. Ana le tula i mai mea ia. Ioi. Ana whape o mai. E le whaongaina fo ila se doctrine of necessity. Ana whape fo i o mai. E le whaongaina fo le ungani. Ai le va lea la samo. O le ato e tu ua i le aso e Fasa 10 ma le ono ai aso. Ioi. O le ala le me tula i mai le Fasa 10 ono aso. E se whautala i. Ia. O le tarisa o ala i lau lea whaitau atu ma lau mo tamata ma lau whaitau le tula. E ta tau ona toi foi. Ai lea e tipenti lunga i la tau o lo tu mai i le malo fau. O lea e whaalangolango i se tali. Ale, yoe. Ale a foi, ale fonfitalai, le sunga le pali ma le mamalu o le pali mene. Nanga ea. O te tali tonu foi a e mawhai o na tau le to luas fu ma le ono. O le pali mene. E mawhai o na tau o le ua silia la i titi atua malea, maturity. O le whainga o tangata e 5 se full maltasi, o le afo 5 su maltasi. Aioe, ia le nā. Maua luas fu maleona. Ane fu tam whai mai a whape le ai te tau na lusu malfitu. So le. Tātou tala no i le quorum, ia e iei whainu mera e te tau o na tau atu ai te ona whai e se whono. E te tau, e renga te tau, tātou manino malama umai mea umai ia, e whai i ari tātou tali. Lea la ua au mai le tali, ioe, o le pale mene, lea le aso, o le atonu po le lava le aso e au mai e usu e le whono le pale mene, ia si i tātou mata i tūla. Tā fio la e so le. Ta fio la e a te ua atu whai a te ua fasa si mea sa ola ta ioe. Sa ole io le fasa atu o tatu poka. Ta fio la e a o atu po le alava le aso a o atu e whape me pare mene. E whatu me se la fo le mele o taun whape ia. Maali lie tatou to e fo i e whai le whainga palota. Oi ta fio la e. Ta fio la e po le a whape whenei.
O le fesiri ai aninga nei o mai. Te fiola e, ai fasa le tole le tatu por kalame ati o sao. A wika fiola e sole. E fese kim ka kau io e. Ka kalongi e se si ongi isa o ongi pisa le mea. A wa popolenga tele le na malevala awina. O sui o itu malo e o la fa fe na o atu itu malo e fio sa mo ato e soli taile mauta. Ai va ai le fainga malo. Ta te le o fa alongo tu lava o ta o mei le fainga malo ma ta pena fa pe a me ta pena mo solo le. Ai sia mala malama fainga malo i le meta o le sa o tonga o le tangata. Ai ana fa a pe o ila to ina no no fo mai mele. Ua leva na fause olo. Ua leva na fause pa. Ua leva na fau se mea e whaasa i le mele. Ua leva na pou mea nei. Pou mai i le lua se folu tausanga. Ai wha moe tu la fono e malu ai a lato whainga pou. Tau whai mai. Ne la wha umatu ia le tatou video lea ia ma o tu lata fo i vaenga le tatou. Rova tai. Tu tau lele. O bea ia. Ia, pero sa ngola fionga kai. So me nga fa mala fa nga renga. O ko lengi fa pikoa e o fa iso e ngo me fa pe. O me iska. Se o la ko ia e o va ai fa nga fa vai. Ba ai kula fongo. Ia la nga renga me fa ki ngo me fa pe. O le me po e ka fi ku nga me po le o mi iska. Fi ai fo iso e nga. Al me vole le wa fa ngelang I mori nga ga singangi. Ya so I mori ma. Ro nga yo mi ska yo mori ma. Fa la ve fu la o nga luen. O le go fo le la o la office. Na ba ai fa nga fa vai fa con nga le fa nga luen. Ba o mo la ele va vo le ko. Ko. Ai ko ola wo ye o lom fo mu. Ya pa o e fa yo. Ala wo o ke lo fo le mi ska o le nga fa ma. Mal va le. Ya el camalo fa wal. O lo nga winga. Nga mi ska le lo ai pu le yo o lo mo fa. Sila sa mo le merna. Uma ona fa o lo ataua ia le sui pa le mia. Ale wanga I isi minister. O auto pu maia pe sa or mele utal no to auto. Ai tango to e fa winga le tala. Wa fa io e ma fai ona fa le ngai le ma fa fa walo. Io e. Le tu te tala noa I mo me fo io funga. Le na le la auli o lana mtanga luenga o fa to anga mfainga faiva. Eoi. Ona o le lipoti o la ua latu whetau o vai tele o le ai o la nela auli tau ne ai e le I whapera na latu la auli fai ioe se whai unga. Na ona tau o te la auli ma la aulo ma leo. O le ala vai so solo I le ala o mea. O le so solo ioe alua toi ma olo ia o la fwina lipoti tu e tangata ioe e olo ina ia. E o tu e te I mole eyewitness tilo ai a fai e inu ni mori mau ia ia tanta mori mau la tau te tilo tu ai ai le fa pe ole a fai ele ima faina fai ele ma lotu ai mea ia ilo la tu vai temi lea ua tu la mai tangata ele no foi ofisa ole at fra ngole to me tatu ele na le fa mai pai por e condition ma no foi ai faina tu au na yo tau feturi li tonga va ma se me e ala esa ora pese se el mena mena I loi mor ta ile lei ele se ta ina le fa mapo to tonu le officer ma enjoy the condition You know, you have to step out sometimes. Step out, drive around. Mata ile tunu tilo asia. Ele tele umailo valu tu lai tu tonu lo officer. Mena ta or ta I matala. Lea o tu lai mai le malo fo.
o whainga fou, o la tau fo i, so ia ta oto ia la tau, se whai fo i si a la tau mea, ua lewa na whai fo i si a tātou amio. Ave i eili whaatangana i a la tau, se whai fo i le amio si a vaenga, i la tilo le tātou porkala, me tō le pōlou, si ufafonga le tai a fo, ai sea, e moni le leile mea lea o te wa ai atu iai. Ewa, ne a nofo le ofisa, nofo, ina pe hale o tau roto, nofo le ofisa whanau la tam. Ewa, Elena se minister nofo le ofisa, te tau na tū lunga malu, te tie, wa ai. Aele se longa ua foi, se longa ua pepese lotu toso lipine o le a o le a whaau se whale mai, ma whaau se awara ngā rue. Ia ona ta pena le ia ieo ia ina e ta iesua me whapena. Ne ai o le manei le mele la ufa anulongo, le lei i lau tilo, ma lau wa ai. Ai sea, e le whatatari se ia, e le ai ni whawhita auri e mai mwhapea mai ia tātou, ia oa ure nei, o tātou e o sa ili mea o whaletonu. A whai ala e fia tausanga o nofo ele nei saina ma le mea o le mauatu i le si mea o so whai le si mea o so le si whanua whai le si mea ai le aia se whainga o whai o le ala le mea a le nei o mai whai e tari e mai i le mea le u whai whea na tupu i to i ngā mea ia le la tali atu tatu por karami leanga i le o mai o se constructive criticism ai mai o le whaaleanga lava le mele o mai. O le hale me tausu e fua pe o le telefon toi. O le me tausu e fua ni a foi. O le anta tau tilo atua o iai tamasa moa na itun. Lai sa iai tamasa moa ma le urungali i o le saina malonto uru o le Samoa. So mori mau ni Samoa, mori mau le saina malonto urua. Ai e se le maali o le mena au mai. Na mua tofu to tonu leo. Ai fato ala tu to tonu malaudi. So ile fa pe o laudi na alu le ai. Ngai lolo laudi mea kolo e laudi leo. Sole se le maali o nei. Le ia tatu mata itu nei fainga o lo fai mai. Fa au le titia uma. La menga o fu e mai le va leo. O laila lo le va inga Avalo so mele wo o sapasui uma mea. O sinema le moli lua fiong. O a fea o mamau se tala o a fea fai ei palo tala i te wale o uma fa masionga le verso se vai tuni. Ora nga ia le maua. E o fo i la so fongo il pan mega lo ia le maua. A le wo manga longo e le loia le fai fa con un alcapena. Che le lo pola lo kulanga. Kama kai foi la foi long kulanga le wei la wei le fa ko le malonko lua la wa long ngi sila il a so la solution fulo setema pero le wa de uma me o ngi sila e pule mai el malong ngi sila ya la fa ka kali por me ka ka lo fa si fon ska le o yenge wa la wa longo mo ngi sila ya longo winga le fa ka kali por la so fa pe mai ya anten e al confongo le fa sila co fongo ile aso ia lo winga la fa ka malong sila e a voi fa con o mai sa so fongo il pan me ka ki me yo ku wa ia ku ile a fo ile o so nge o fa jo dis fa lo fa ka sa o ko fa o ki lo ku no mal pe pa o ile ia o la voi sa wei mo kuskusinga fa sanga le fiona tai e mera ko ginga voi la fast dai fa ia ngala ka va kuma pengi pela we mo mu ia mala ko ie voi le mo tas ia nga fia la via nga fia po ala ko nga fika la ko la via fika nga il fan ia ka la ko la iris ko inga la fa lo isolo i la lo pulu lo mal fa no malo e fa ofura ko inga le ma fa singo solo nga au que da mama la mambo au que lo foi poi si ko inga ia au que lo pera e ci da fiera de para kai i me foi o me ka ko inga wa e pe wo pe me voi sa foi vai ki no camping ia la wa uma nga me
campaign foi ngā paro. Kai pe foi ngā balafa ua ia. O fio mai ia mea. Mea o kongi. Au ale au ko o mea ngi kongi ngai ko kongo. E pe foi ngā mai ale afa kongi ngā umakuai. A se piki foi se silang. Sa lang mumu sa wa kinga maka ki solo. Ale mea le la ia nga fai mako mo fie me. Na si le fie me. E le kausanga rua fe maleong. O se nga voi ni le ia koe whaonga le kako ele. Le Samoa. E malanga la e fafo. E lole le ye tangata. O le la e Samoa. Ko lole e malmene o le Tewila. O le Tewila. Ko ia le Tewila inga e loa. Male ingo Samoa. O le Tewila o le flower lea. Funga la au le loai o Samoa pe fo New Zealand. E loa e le si ufo le oli. Ya, e fa pengala ai lolo po fere me ke ye lolang. E vai los kanga ko ela e mai o ye se lo se si oli. Ole la oli fa pero o so mai New Zealand me so lo plax le fa lo ke le plax fa pengala o la vaya ko per kangi o le losa. Le ela e mai kama Engalangi. Kama engalangi. Ole oke e fiki. A ka koula. Ole Tewila. Ngala nga fai el malome ia e lua konginga. Mua. Ola e pelau e momeo kankafia pelau. E sanginga al malo. Ia male elei por alava le avo le kala. Le alava le lang. E ke la ia ole nganga foi lele. Ia momoli ko i fafo ole Samoa. Le lang ko ola umaya ia ia pisingisi ngai lo maku. Ai me xa lo maku le fakasa ngai lo mak sa fa wo winga pe ia ngai fa ku ko si fa fa ngale le la ko er wa i lo ngal mele ma o mele ka wo kele malo loko le afuanga le ko nginga le fai kus fa la wilo la ku ako Okay. Le mai foi le fesi me va piapi. Ole mo yo ke ko ngi sem kwa makanga kele. Se pa e foi, pe fai pa. E a foi al mumurne. So ke se si foi se. Malo Faafetai, ia, Faafetai tele lua fionga mo le tara proklame, Manuia tele lua feival nei aso mo le asanga i toi vai ngā whai. Ia, malo Faafetai, dai o le no nei tai au ia pe masanyai. Ia Faafetai vo ia Samoa le fafonga mai nei tai au ia le fautuanga na pe na matai tato pokalami. Drive safely. Ia, fa vo ta vale ve songa le mu, awa tau ma faina le amo kele mo fa la ni vita. Ia, Manuia Samoa. Malo Faafetai, ia, ua taulunga tuai, ia ma le tarananga ma le vai. Ia, malolo me mtaua, ia e taulelea. Ia, le asau whaafunga, e le i umia, le asau whaalongolongo iai i le tātou. O ma le lei, e le aise mea o ngā o maua mai ai. Le ua personal le taalo, e o taalo le tino, le ua lote, vai e o a le tōninga. Le hal mea asa moe maua le tōninga. O le lote ni mea lei e fesilingi ai, ia, se vai, sorry. Eoi. E pau le nā Samoa o le mea whau, no ua tula i, ioe. Lata fo ina whau mala por kalame mo ni tula fiafi. E no manatua tau te whaalongolongo whaatasi le mea lea. Se i tātou wā o ngā umaia, po le a se whalea o ngā le lei mo tātou o mawai i le por kalame lea na ori ia, ana nei e po na nafi tai au, po la ele temi ngalo i e taita. Pima o na nafi tai au, le sarulu o latou, ioe, ia na. Ioe, ele i la u whanongolongo to e alutua, aluluma alutua. Nei ma se mea lava na au ngā mo le atunu. Na ala na tala noa i ta vale la bevea, ioe. Tau mawhai mimilo le mea ua tūra i mai ma pe ua pa u tele o mau
o whaalawelawe tutupu I Aotearoa Vale. Ona e whoringa mai I lau lea tala no atu. I le tūla I mai o le malo fau. Le wawe te tala o mea ia I le a. I le aso sā. Piu whape nā le waai e tau. Ai munumuri ane io e tisi I lunga leo leo. A oi na whaia suinga I leo leo. O lātou fo. O lātou fo. Ina suia leo leo le whakone karate. O komisina leo leo. A o komisina ia leo leo na amata mai ai. E maliu to filau ele I whaia le mele I leo leo. To a whai le temi ina ua tūla I mai. Io e o le whakone karate o lana o lana komisina. Io e. Se ese ma leo mai lona tuto atasi. Ia. Ai lalo le malo. Nea la ua whaanono atu le ua ta pena le malo fau e toe fo I le leo. Le ofisa o leo I le mea na masani ai. Ia ai. O le mea sili leo na tāua. O le mea sili leo na tāua mo I tātou samo. Ia ai. Tātou fo I le atunu. E tāua lo tātou ono sa ia. Tātou le atunu. E ono sa I tāua te lele nei atunu I la whenwhalea o ngai ata ita. I se tūra I mai o se malo fau. Tu titi a umale lua tau sanga o lesi presidente o tau whaasanga tonu mea mai lesi presidente. Tu titi a umale lua I wha tau sanga. Mina tu foi whapena tātou. Se lava, maule to vai, ai mai se tātou na ua tari pensione. So le, ai, se si tau ono sai mai tātou, a wale tua I atu loa whapea o lena, watu e le mahalo e seni te I whaalua le masine, no whaalong foi au lise me whapena. Ai whaftai o na ua maure si I o tau pensione, ono sai. Se I tau ele whapea se mahalo na no atu loa, para uma. Le ai e tele me o tau saili, ia la whawhenila o na wawe me pe a whape o atu seina ma hacki computer samo. O la whawhena wawe me whai. Se tau ono sai mai, mau male to vai. O le malo le i te minei, I le wa ai e tātou porkalame, male tātou tau tua male aunanga. Toi titi a o male toru tau sanga, male whā tau sanga, o tau ma whai mea ia. O la ure tilo, la ure wa ai. Ai sea. Ua lewa wha se fulu tau sanga. E le te tau fo ila I le malo tuai. O na no nofo ma whape mai loa. Au mai loa, au mai le tali o le melen tau na tau whina au mai ni. O te le I Au mai se I ngāruru e mua le malo fau I le talo le tupe. Ia o na ngā ia ne lore I whanua. Ia ma le plan lea le ngāruru ngā pou le whai atu e le tatu. Wa lewa na pou mai. A wa o nei ina maua le mea. Ai le I pāle. Tasi le nā mea whainga tāe le taimile nei. E whanau whai atu tā moa no a mata tu lava le communism. Komenisi. Ma le kemokalasi. Mai le amatanga. A mata mea me le amatanga. Ma la agendas. O te whai o te tau atu pēa mea ia. O agendas ngā luatu ai le vairusi le luatu ai maa a fia I lo Samoa o ina na li liu ari to tele I mau ina ua pesia ta I o Samoa I le vairusi na luatu I tonu o tunu community o le a le vairusi o le fia pule e te fiu e femino ia I lau tali le merina Langa ile na Samoa na la vea ile virus na le la vea uma ia le Pasifika tu te lo utou. E le o lilo le va ai atu nu tele nei. E matua a watu uma ia ile va ai Amerika isia. Saina le na tau mawhai e hack. E o mai ia Amerika tau mawhai saina hack ia computers Amerika. E ngā oi ia le system, e ngā oi le whainga o mea tau weapons Amerika. Alu fai so sa ilinga na te tonuina le tara le fatia oi. A o le mea lava ia tau technology. E le mawhai na lato pitinga Amerika langa o le mea luatu I nei. E oi. E fiu saina e tau mawhai e whai mea ia e le ai nei lunga I San Francisco e tau o le Silicon Valley o ina le pe o ina le center
o platforms uma lava e ma le Facebook le tau te fai te tala i uma. E mo i ala fai i a o i me tau tupe. Ia tātou te oa i New York, pe o ina o loo e whaatupe mai uma mea, e a ngai tutono cities ngei, e whaatino ai mea i le atunu nei. E ta taulana sa ili fisosoni mai, fia me mara auli ma tātou, sa ili mai i Amerika, awarto e sa ilia i seina. Awarto e sa ilia i seina, sa ili fai paanga ma le atunu nei. Le lava o te pese atu pea ma fasa atu pea le tātou polkalame. O le lua afe whaiva. E muta ai le lātou plan mai mo le lātou. Se lau tau sanga plan. Na o Amerika le atu nuu le whaalawe lave le plan le asaina. Mai le mawhaina tau nuu. Lau te le ausia le atu nuu nei. Te le lātou mea ngaoi atu i computer se whai ngaoi ma maua. E o whaere wha mai mantua fo i le au tamai ta ia o ngale nau mai o ilungai nga o i eile mele wha e wha pena ai le ma whaina lato whaia ni mea pe o me whai e le atunu mea tau o mea weapons o mea tau militeli na o amata lai whai me o sili atu o lato mea tau o le tala le tusi oti me pe pena sa ili mai nei fai paanga mai i Amerika le tatou atunu ai tu le mea na tatou te oa i saina Faafetai i le malo fo ua tula i mai se i tele pele mu nei mea ia ua lewa na poupou mai i le lua se fulu tau sanga talu ai tasi le mea o le ina ai ua malepe ma maua le mea ai le i tau nuu le mea na fuafua ina ana toe tula i mai nei i le 5 tau sanga lea talo fai Samoa le lava lainga ngana i ia le tamaitai pale mia to e ti lava no winga le lo le leia e fia me ana to e maua nei le 5 tau sanga le to no fo me vanga le ia o ti ke o tato pe ana fa pe e to e tula mai ia le malo fou o le malo tuai i le 5 tau sanga nei ai se mali e te ua tu le vanga le fa pe to tu ai le meta tu le tolu tau sanga ta fe ia tasta do pese ai alo mai le la vatu tatu tala lu taunu vatu taunu mai tatu tala mai Samoa ia le oi usi mai fa fatala fatu mai Samoa o awata mua ile nei fo i tula o le toe po ia io New Zealand sia mol COVID ma fia io na tangata le o fai tau vai aso fo i talu na le ma fai ona toe fo i mai se vaenga o tangata Samoa no fo mau i nei o lo avel fa mua al malo sa ngale mu o tangata o tatu tunu le ai o mai nei o lo file mu pe ma sa ngale mu wa fuai le fa awa wai pe ona te puni atu malanga mai fa fo sa tau po mai o lo fa awa pe le tau fia o Vale e fa fo i mai ai ier mamalu o le tunu po va ai tau o repatriation flights mai i New Zealand o lo fa awa pe i le natu langa se ia mata tuina po fele me ia nga iai ia le pepesi o le fa mai o lo ia nei i New Zealand e fua fo iai ia tonu fai e tato i le tu lava le o le pui o tato tangata sauno fo ile fionga le pale mia fia me na mi mta afale ma lunga o le tulanga lofa i tama fana wa Samoa le o poloka tu ila tunu ono le fa mai langona lava ia le lofa i o tato tangata Samoa ai masia tato fana wa onga olo i fiti pe fo ona sila fia ua pepesi lava le fa mai i fiti ia ai Faafetai le lofa le i olo malpui pea ia o tatou tangata no ia e mai sei ai latou o lo no foa o ngai fiti ai o lo o tau mawhai ia le tatou komiti o tapenanga o mata upu nei e baba ai i au wala i mawhai o na whaafo i mai ai ia tatou tangata nei o lo o no fo i fiti le fionga le pale mia fia me na o mimta afas felo ingam tu stala le nei ba yaso tala la tamayo le na fanua mo na suesu e ngolo fa awa upea peitai lo fa no fo va ia le to lua le na malanga mai if so swani
Whaatasi ai Malaysi vaenga o loo folau mai mo le lua vai aso o le nā taimi o le awha o ngā fo'i mo le lātou nofo va ia i le vasa. O le malanga le nā mo le wha moe moe a Taunuu mai o le a silingi loa le nā whanua i lunga o le la nisi tele ma toi toso e se atua i Australia le va. Pea ma le tolu vai aso leo lo fuafua e whaatino ai le nei ngā oinga le toi wha fo'i atua leo le va i Australia. Peta e lo wha awa pea so e ngai Samoa nei le mafua angol wha le tonu. E lua ia tu la fono e whaia la tau suenga pe atupu se me whapea. E mua suenga tanga luenga o ngā luenga titele. Ono la tau e lalo ia mata upu ia o ba maritime. E foi la tau tu la fono la tau suenga e whai. Ai lalo foi o le mtanga luenga leo ono la tau le e no foi le ba. E foi la tau suenga e whai e whasino la vai le tūlanga foi lea o esa whafoea ia le va ai nā teimu. Sauno fo'i le fionga le palemia e whaato ai loa se ato angol nam ta upu pe atau nuu le va ai Australia mai loa ai pe mawhai ona toe tonga fiti pe le ai. Elena upolu nei olo ave iai so sonia le office o le malo sia mani Wellingtone. Ile so tanga mai malona sui Samoa le sunga Stefan Zekeri. Le mai so nei le ufa o tuai me alofa mo le fa le ya tili le fa la onga mo fa nau ale tu malo a moa il coliseo a moa o le masino a perilo le tausanga nei na fa me alofa tuai foi o loa fa apea mo le si ti o le tu mama I fale o fa au nga e fa na wa onga I ai ngai le tai. We have gifted over 18,000 towards the upgrade of the multi-purpose hall at Amor College in Hawaii. In the pipeline, we have another 2 more for this year, and last year we had 4. This is a project that is funded by the German Embassy in Wellington. And part of the vision of the German Consul's office in Samoa is to provide opportunities for improving education in Samoa. Also tangal nei Samoa msiamani pe untalanolo na suil tatu tunu Mr. Zekeri wasili el selauto sanga o fa awapea lea fa paanga ma fa faingo fia I foi ona fsoso ania tu ya onga pe kolisi wa moa maisia onga moleanga I luma. Ele o avanea le pepesi o le fa mai COVID le laulangi ma tunu ulalata mai ia Samoa e pe ofiti New Zealand Australia ma awala fa vai ai le ngasolo atu tangata Samoa ua maua ngā luenga maavanoa e ngā lulu ai fa vai taimi Australia. O le taia ona le lantu ua ai fo I Samoa e leisi fa au poponga o tangata ngā lulu e nā tunuu. Moli mawina ai e tau ainga o wo ai o mātua ma whanau. Ua malanga e se atu mo le umi e iwa masina. Na ta welpa anga mai tutono le ofiso le malo o ngafa ma le tapena ino ne ia avanoa. O le vaenga leo le aso I atu ai fo I mai si fo I tangata whai ngā luenga o levan fia fo I mai. O le tele lava o I lātou nei o tangata toi fo I sa ngā lulu e mua I ngā luenga wha vai taimi. O le vaenga fo I leo na malanga atu le taia o na leila. O lo au fiai ma le tuso le ono sifulu mai le atu whale a lili le whanga ma le atu sa whata ai o sa vaenga fo I mai sa vai. O awa noa I o ngā ruenga wha vai taimi, na tā ua fo I el pā anga o ngā whamal tā penanga o tangata whai ngā ruenga mai le atu whale a lili. O lo o tele lava isi awa noa o wha talitali, ma awa wa I ai le to o tele o le malosi, o lo tātu wa tunu o lo o tālu sangaina. O ata mua nāli nei tu la mai Samoa Manuia tuenga o le nei aso. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Rupios Junior Market it's a tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa. Tale ma moe, supo ma moe a paparusami. Ofu parusami moa tunu masi usi upipi. Sapa sui so sisi povi masima talo mafai. E whaamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i to tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, iwa o valu o lima. Telefoni 502 tasi iwa valu valu. Every minute of the day
every hour, yo. Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Bai ima sai pape o se pomu Le la mai loa ole tama se fa ala i te Ngā pese ange so le ngā reo Sofia aile me maua. Talo fai. I o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le ia maise arka male i o le matu a inga se lau apopo e whai e le uparu sami. Ia le ukaku ni ia tunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i. O le nafo na tawhala awa tui au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market, le lunga Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi, te latu o malasan le au Rupert Junior Market, i ta tonu ore ai o Long Beach, i le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima, o lo o maua ai o tangatalo Samoa, tangotalo fiti, pusa mamoe, pusa fai, tanga raisa matanga ruau e fa maria ino lo fina ngado malo lo pe e fio to matana to au ili El Rupios Junior Market ili ai o Long Beach pe valau de telefoni de limono lua fa fitu tasi iva valu El Rupios Junior Market Yo e lo iai fo i te tonu o le tautua ma le au nanga lea lava fale o loa Samoa ia le Western Union ia ma le Rias Money Transfer mo i latou ia e fia lafo tupe i Samoa ma so se mea lava o lo iai o tō ainga. O ni ngalo a whiane i le El Rupios Tuna Market ia e lafo ai se tupe i o tātou ainga o lo tātou saolea i le mwhai o na vesea ma tātou lea vaenga ua Manuia ai lo tātou atunuu i le remittance ia ona o lau foai i o tō ainga ia ma le atunuu atoa. Nisi nā o tātou whaasalonga whaapisi nisi i le taimi nei. Eo te manatu a lau tātou anga i mai le si ui o le tātou porkalame. E le mwhaia ona o tuua o e Samoa e au noa ia ma se mātou tuua lalo i le whainga mālo fau o tūlai mai i le taimi nei. Ia. Manatu fo i Samoa le ua tarusia o whaamaria ina lo fina ngalo i o ina mata upu sa tātou talanoa iai i le mō le silafia. O te talusia, o te talo lava i nei tangata le iai Susana i Miko e po e alon suafa. Ma tangata i e whaalongolongo mai. Io e te talo pe iai se teimi e sui ai o latu whaalongona. Ia se taimi e langa o le lava e o mai pongi sa. Ia ona talo whaila, ia le ilo latu vai tele. A e te tau ona o e sa ili mafuanga. Wa lai ono tatou ese. Io e pei o to tele o tatou tau tia mai le hita pipi. E le sere nā tala. O to tele o tatou nao mai e le hita pipi. Pei tai o tatou va ai. Io e ma whailoa mai ia i tatou. Io e le ai o tatau ona sui le atunu. Ua te tau na suia le malo, ma o tatu te talo fo ina i le malo fo. Lau whionga te maitai minista, ma le sui te maitai palemia, ma le sui palemia, te maitai ma li minista, o le fonga fitalai, ma le sui fonga fitalai, ma le mamalu o le palemene, le taitai fono o le vanga wha upwhai. Ia, e wha umatoa wha pia le mātou por kalame, ia te oe. I le tatou malo fou. E le ai soutou malosi, e le ai soutou iloa. E le ai loa mea na mautou, o na sao lole o mea tau te whaalangolango i ai. Awani i o tau whaalangolango i soutou iloa, po soutou malosi, i o tau te le iloa se mea, o na wha tō tonga ina lea o tau e le tatou atua. I lonanga le lei whaasoa, ia ma whaatumu ina, o toi mafaufaunga le lei o le poto, ma le ata mai.
e tai ai Samoa. O upu ai masani na amata i tatou polokalame i le nei afiafi Samoa. Ioe, e le i outou atamamai e pe o ngata a i outou fifi le mu e pe o lupe. Fai mai le upu na le whataoto e se furu na whaipu e se furu ma le ono na whai tauina. Au ina atu outou tau te o atu i le lalolangi. Tau te o e pei outou o ma moe i le vā o luko. E ui ona outou sawa vali i le lalolangi e pei outou o ma moe i le vā o luko. I outou loa. I outou sawa vali ma le ata mamai e pei o ngata. I outou fifi le mu e pei o lupe. Ia whaia, ia outou whaiva. Ia wā le Manuia o Samoa. A wane isa ilia mua mua outou Manuia. A outou whaamaoni i outou tiu te mawhaiva. E sili o na whaamanuia e le atua outou ainga. Pe outou sa ili mo le lei o le atunuu. Ia aua lava i outou tangata ne iai le whaamua. Ia peo sa matou upu le nā. Samoae i le atunuu pele. E whaatelea i na whaumatu whapena sa upolkalame. Ioe mo oe Samoa i le nei i tū la fiafi. O te taritonu fo'i. Ia, le atunu ue, a whape iei se vaenga o la ungangana, o se upu a o se tala ua le tau tamali i lau whaafonga. Whaamangalo le au auna. O a ua e to atasi e mwhaina whaima lape o le sau whainga si ufonga le taia fau e a fua mai ia i latou, ia se ia pa maurunga, se ia pa ia mai lo whatau waa. Ua whaima tautua e tautua ina loutou pa ia ma loutou mamaru. O lea se mea ua maua mai ia te oe, lea fo i se iota ua e maua mai lau whasoe le nei a fiafi tātou awe le ngā iuta. Maua se vi inga o lea tua i mea tātou te whaia. Aua lava, ne iwi ia o tātou tangata. Mo le nei a fiafi, tātou toi whailoa i tai au, i le anga le lei, au ane ingalo, o lea so whareile, ia o le a maua ai se mātou a wanoa, ia ma tamai tasi o tamai tai tūstala, ia langi kero soma, ia ma le fionga i le tai fono, po le fionga i le minsta o whatoanga mwhai ngā whaiva, sunga le lauri al mali toa i le tūlae ono, i le afiafi, i le aso whareile nei, i le tātou porkalame masani, ia o le sa afi le fai o fe ngai ia male sungele ia o ia su foi na setu su tai au tatu to fe lo ai ia ona ele fai foi ona lava mai le sunga te mai tai fai au fe ngai male so tai au tatu fe lo tai au sau malama ia e fa teleina ele tua ina i titi mo i mato nei so i fua ma ia Manuia lau fa fonga anga Samoa.